Do we celebrate Passover? Or do we celebrate Passover or communion? Wow. Say you celebrate Passover and I say communion. Now you come with people say they didn't pass quite okay. Do we celebrate Passover or communion? That's a topic emu dopa. Ye di Passover. Twem afashe. And I say ye di communion. Communion no krampo kasa ben. Communion a Latin word. Yes. Means fellowship. In Shiemtinu, ubunkunta no a uhuniti hunu nkon. After the death of Christ, and ye benye din communion. No kra na nyesua for na tu din be. Nyesua for na tu ni din communion. Yeah. Tu ye gidi am wadwenya sharp. No ani mra ha yie pa. De ye bekan asem ye mu do. Eti pa chaw. Mesra pastor mensa omompae. Na ye nyina ye mfrase asomdwe mu. Ye mompae. Israel Yankopon a wo fiviti ase no no mewie mu sem na senka wo den. Amen. Enen so na mutu wa ho den so akora wo ma bedum pempensui. Wodi wasem asoma wako aso mfamre wiase afa na nyina. Ye mpa bo ne se na bedi hine ewo ena sempa mu. Wo si asam no ba eso aba eti esra ma asam no enso aba wo akoma biara mu. Wako me bompa mi so se hu ye mo na asam ye na wodi bai. Entumi mfafa ho di embre wo ma na entumi hwe wo asam akire no kram. Na wo pese wiase temufo a ya nye eyirama kan mo odimunti amen. Amen. Yeda osoro ni asase urase. Wadoya odi aye yen. Topic is, do we celebrate Passover or communion? It's true. I have a question. What is Passover? Yeah. What is communion? Adi any chama fashe. Adi any communion. Communion means fellowship. Inchiamu. Yenyano Latin kase. Yeah. After the death of Christ, and yes, you have one to need communion. The be free munia church mu ye diaba. Ni e pense mu. Orofo se o tie mi ye pa kwachira. Nyame sumu nhihye ni bi ena ne mbe church we. Yes. We ye gidi ni no ani communion and Passover no a. Ya dia be ko heaven. Wow. The kwambe nye faso ye Passover. Amatu ndi se communion. Ye be pepe babu no. Okay. Na babu nan kasa yi ni ho ano. Yes. Ye hwe o. Ye ko kan se bi wo John chapter 5 verses number 39. John chapter 5 verse number 39. Etifia semo no. Apam dada adanse. Ye nua panyi John say apam dada na danse ye. Yeah. Mo hwe kyerosem no. Hwe babu mu yo. Yes. Onyankopon se me ne wo ye hwe kyerosem ye sofo a. Wadwuma ne kyerosem no hwe mu yie. If you say, Musom wa dan kwa wum. Enu na dan kwa nya dan. Ebo. Dan kwa no wotro kronkron no. Yes. Eti munsam na abeyi dia ma church members. Enya wo wadwene. Nyame ni pe bi enu aka me feel say. Dabi. Nyame ni pe bi aka Nyankopon say. Yes. Titie mi haye. E ma so fon fa na dwene MB2 ento ntwene. Dabi a. Nyame sumu nhyehyeye no emfiri so for. Efiri de nyame aka. Yes. Ana ni pe di so. Elohim ya we no. Itumi ne musra emegu so. Amen. Emi adwirinim na mantiase mmra. Muso fa apostle kwajiman. And now body Nyankopon hyehyɛ odi anam nkyerɛkyerɛ odi na me so banie. Okay. Say, do we celebrate Passover or communion? Ye be nyeme bebre pie. Okay. Amen. Amen. Na you for kwa Nyankopon di Passover ma wom. Na you for Nyankopon di communion ma wom. Ye pepe mu di aba. Ye be hu se edi communion no. Nyankopon he yato ho. Ana se ye dia betu ade bi so. Ama akata bi so. Ama ade nanimu nyadan and now. Wow. Israel for any Nyankopon yo monanche first. Yes. Me kan say na me nkase o munyo Adam bai. Yeah. Ba me kire hyehyem asori hyehyem no. Yes. O Nyankopon ko Israel for fin kwasum. Nokre. Eni enye din twam afahye. Pass over. Die bekom nya hwenhyehye no hyehyɛ to ho no. Ekita rules, regulations. Yes. Yanko Exodus chapter 12 verse 1. Exodus chapter 12. Date ben ye di Passover. Ye di ne bele ban. Na die ye di Passover. Ye ni nyina church ni nyina 11. Ye be hwede ye date ye di. Wow. So for be say ye di ndebia epe. Oh, ye be New Testament. Say New Testament na confuse o no. Ana ma wo tira mi quote quotation say apam dada dance ye. Dance ye. Ne ntu aso ni apam foforo. Yes. Woni ma me kyerɛw. Hwe babu no. Exodus 12 verse number 1. Ose den Etifia semo.
twam afa shemfiti was it twam afa shemfiti asia Ewurade ka kyerɛ Moses ne Aaron Onyankopɔn ka kyerɛ Moses and Aaron ɛwɔ Misrim asase sɛ ɛwɔ Misrim asase so sɛ momfa bosumi nyɛ bosumi ti momfa bosumi yɛ ni bosumi ko bosumi momfa nyɛ bosumi ni ti enyam afi mu bosumi yedi kan na nya afi bia mu bosumi adan edi kan eti yɛ ni bosumi ko no a edi kan no ti yɛ koyi bosumi no a yɛ di yɛ saa twam no bosumi edi kan no yɛ ni bosumi ko eti yɛ kɔ Esther 3 verses number 7 yɛ koyi bosumi na edi kan Bible no mu no what who there kwaso we are reading English so aka okay ko number 7 kwaso yete Ewurade asɛm ɔse me nkasa ɔse bosumi ɛne bosumi edi kan ɛne ne bosumi edi kan wɔ ma ɔdini bosumi Nisan Israel kasa mu no Hebrew kasa yɛ fɛ ne Nisan ayɛ forisuo what the betwi my friend said oforisuo di ko English amount ben April yakɔ Bible no English Bible 4-in-1 Bible no yes. read it okay yeah the kind from a new international version kind free new translation you are not new living translation okay go. In the 12th year of King Hezekiah, in the first month, the month of Nisan. Yes. What can the Hebrew kasa? Yes. It when mention the month of Nisan. Yes. Young New Living Translation. New Living Translation. What's it then? In the 12th year of King Hezekiah, in the first month. Which is the month April. Hallelujah. Amen. It is the first month. And Passover, a month of April. Yes. Brother Tiaye. Yes. So from what you Mijigaba. Yes. As I'm starting to the basa. Tiana, maybe to say this is a car. The more I can charge. Amen. Tiaye yapen and then church. Yeah. And ye yama group B. About what you pay bebre. Papa. About Diamantias Yamla. Oma wajimu now. Amen. And the Bible that can Exodus 12 no. Ya 12 verse matere no. O se mun kan che Israel safuni nyina. Eti nyina wo first month say April. Yes. Eti wo kofa January. Wo kofa February. Wo kofa July. Wo kofa August. Me say aba pass show keke. Yes. Wo dey eba. Kwaso mun kan che Israel safuni nyina. Na mun kan che Israel safuni nyina say. Bosumi de to su du. Bosumi no mabodi ni say April no. Ni da to su du. That is a 10th April. Wọ́n fẹ́ enyama mako. Yẹn fẹ́ enyama mako. Sẹ́ni o mpẹ́ ni fiyé de tiẹ̀. Yẹ bá bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ti sẹ́ eti ebi ewia match. Yẹ wia match ni yẹ lunar calendar. Yes. Lunar calendar. Yeah. And yẹ bẹ yẹ Gregorian calendar. Yeah. Eti months no ewia bi. Eti yẹ bá bẹ kyerɛkyerɛ mu na no deɛ mɛ bá bɛ yɛ calendar no nkɔ ti church ampa. Na ma kyerɛ bi ewia free. Good. And baabi yɛ de kɔ. Yes. Tukwa Asian countries no. Majority use lunar calendar. Say Islamic countries no. Okay. Omi su lunar calendar no. Omi start chiriya. Yeah. Omo start chiriya and then answer. Okay. To check here. O check it from 28 Ibanwa. Omo sim dada. Etikawe mu a mo so ochena na first. Asam ho. Yo. Ya baba ho. Ya be check niam. Na me chaw niam bia ni so. Ti yam fa na epu no nko. Yeah. Na me fa nkyerɛw. Say de be ya wadwuma kan. Ya babu num. Busumi de to su du. Ha. Wọ́n fẹ́ nyama mako. Obianfo dwa baako. Sẹ́ni o mpẹ́ ni fiyé. Sẹ́ni o mpẹ́ ni fiyé tete. Efie baako dwama baako. Efie baako dwa baako. Na se fie mi fo ne nọ́ọ̀sù. Na se fie mi fo nọ́ọ̀sù. So be di dwama na. So be di dwa baako a. Ọ̀nni bo fi pan ni fẹ́ bi. Ọ̀nni bo fi pan nkwa wi dwa baako. Sẹ́ni akira no dọ̀dọ̀ tiẹ̀. Sẹ́ni akira no adenti ni yẹn fẹ́ nyan dodo anya wo fie baako. No dwa baako pɛ. Ya baba ba wi dwa baako. Mon kan o dwa ni so nipa. Na mon kan dwa man so nipa. Sẹ́ni ebe so won die. Sẹ́ni ebe so won die. O dan woni dam na mon fa. Bia hwe no fo ankofo dwa wodi dam. O dwa woni dam ene ade ne yo. Onini a wadi afi. E wo nyanti ni mre kyerɛ mu. E wo nyanti ni mre kyerɛ mu. Mon fa ni nsie. Yem fo dwa ni nsie. E ko de bosomi ne da to so 29. E ko si bosomi ne da to so ayin. 29 14th Abib or 14th Nisan. Na Israel fo nyina. Na Israel man ni nyina. O mun kunkum anumre. O mun kunkum nyan na anumre. Tiaye. O mun kunkum na anumre nya no pa. Anya wia. Fa anumre no so hye ho. Okay. Anumre. Wow. Kunkum na anumre fa yetie. No fa moja ni bi se edan a. No bi fa moja ni bi kan dan. Eni apungwa mienu a wapunta na defi. Koso. Wosi woni enam na anajonara. Omo ni da odan tan dan. Anajo. Me pa cha so mo nyina wia. Omo nyina no pa. Oso mo nyina tan dan. Anajo so tu trim. Okay. Ha. Won fa ojan toto. Omo fa ojan toto. Ko fa petini fam no nyonyo eni. Koso e. Muni na mono. Ye nyina mono so. Mun fa ensuo noa. Ti ayo. Wo ni na mono so.
Yem fensuo noa. Yes. Yan nyinam no mono. Yeah. Yem fensuo noa. Yeah. Yem ba chirechiri nyinam kwae. Mumfa oja. Yem ko janto totia munum wana ototo. Wow. Na ne tini na srade. Na ne tini ne srade ne mu niam ade. Ene ne yam ade no. Yam ade ne de. Munya bi insiem ade cheso. Yam ade nchi nam no ni sa nyam nyina so. Se bi kana ade cheso. Munyim na ma nam ni bi ka ofie ma ade cheso a. Won fa oja nse. Ese wodi jehye. Yes. Etiti aye. Wow. Pass over the rules ni bi ni. Wow. Ni rules ni bi ni. Etiti a enam na nkama bi ade nchi so. Wow. Ade be cheso a hye no. Yes. Efe yeba. Ya hunu pass over no. Yes. Yen kowe sem bi osaka no Exodus. Chapter 12 verse number 42. Exodus 12. Go. Verse number 42. Was na Jude wo di mewrade. Me pa cho se pass over yedin time ben. Anajo. Time ben yedie. Anajo. Fa anajo 2 3 yedin anajo. Yedo ba di na si. Verse 43. Verse number 43. Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses na Okay, che Moses ni Aaron say. Ye ni twam no ahyɛdeɛ. When ni twam ni dan. Ahyɛdeɛ. Na ahyɛdeɛ da ho. Yeah. Ɔna nani biara ɛnni bi. Na nani nya dan. Ɔnni bi. Na je say wo ye Israel ni nko na dan. Wodie. Wo ye ufri Asia ma ufri Syria ufri Pakistan ufri hinkra uti bi nya dan. Ekodi bi. Ni eba New Testament hwan ona nani ye ba hwe no. Okay. Owo bi ni bi. Kroma fo nko na adie. Wow. Yemra ni me check ye yi ni wan aba. Me se wodi nsanya pe. Me se wo ba chiro keke. Yes. Me se wo ba chiro keke. Nyankopon ni wo bi ka. Yes. Mo ja mo pe. Ye ba point so. Yes. Yemra ye hunu ye di na najo. Ona nani ni bi. Tiaye. Ye be yi ona nani ye be yi no 1 Hwan ona nani no oni bi no. Yanko date ye di no. Ye hunu date no. Yes. Se udi no first month no. Yeah. Yenim ye hunu. Okay. Yanko daben ye di apudi ni sa da ni wi na ne na wato betimi adi. Okay. Ne bosu betimi adi biom. Really? Ne bosu mi ansa betimi adi biom. And yanko babu num. Okay. Exodus chapter 13 verse 10. Exodus 13 verse number 10. Aso ben ka say. Was in tidi atumdie so. Was ye ni sa tumadie ye odi ama ye so. Awo ni brem. Ewo no ni yanko pon say dan. Ni brem. Ni brem. Afeda. Aso dan. Afeda. Once in a year. Wow. Once in a year. Ye did it once in a year. Yes. Me see them also for nyejo. Ma also for nyejo. Me dia me ma question time. Yes. Come forward. Me dia me say. Me ma also for nyejo. Oba de Israel. Amen. Omya kumam. Amen. E fe gade bia. Israel for the Passover. Yes. Okay. Moses the leader of the Passover. Yeah. Moses be sham pombi. I will tell me chapter 18 verse number 15. Okay. It's from 18. Ya ko Bible no. Me pese me drop fast. Number New Testament. Verse number 15. Kwaso. What you odifo. Was it one tie odifo no? Atifia sam no no. What? Odifo free mu. Moses take us was odifo free Israel memu a. Oh free unu mu. Our free union. At some me. It is one no Moses no. And Abraham mu nyanko. I will trade them for Elohim ya we be na ma. Obama na so amamu. Obeyi na ma wiase. Obama ya mutie no. Onu oba ya nyadan. Muntie no. Yenim nipa ko no a oka na wasem no. Etimi se New Testament ama. Okay. Aka mi hu nipa ko no da. Because was you give 40 so na ebeyi no. Etinyo bi mu kan ka ba mo say Joshua wasem no ya oka. Enye Joshua wasem no oka. Na mum na o hye nkom ato wonti ye ba John. Okay. John, New Testament, John chapter 1 verse number 45. John chapter 1 verse 45. Was na Philip hunu Nathaniel. Yes. Was na Philip hunu Na Nathaniel. was in say. O ka kire ni say. Dear Moses. Dear Moses. Awa mremu no. Owo mbra nim. Ni dear difo no tro ne ho asam no. Dear hunu. Dear Moses. Yes. Ewo mbra nim. Ni dear difo no. Etro ne ho asam no. Ye hunu. Yesu. Joseph go from Nazareth. Messiah no. Yes. Ye hunu. Yes. And no one come na Moses ya no. I assure Messiah. Ajinkwa Messiah. Ya jinkwa no ni ya che no nko. Yes. Ya ready ya kai. Bible say Moses aka. Abam. Ashe no nkom. Yes. Baba. Waba dia. Ye no obayo. Ye nim do obayo. Okay. Bible be show you obey no New Testament. Okay. Et be person be twa disi baby ye pass. Yesu be san. Abia be new Passover. Yes. Wow. Or be a new Passover. Em say John no. John the Baptist meeting no. Oh hu ni pakwa. Ojina ho no. Yes. Wow. Who is where nipa? But Yakupon, or Yakupon family, no one tomorrow the day. And for God so loved the world that hono. Hallelujah. Amen. And what didn't Yes. why you one person won't just say da. Wow. Bible you know so can say pardon. Wow. For God so loved the world that hono. Said when you put do yasini or didn't bow no chrono
yen no hallelujah amen no bi obeji na die no wow ahwe na confuse debi anya sa babodam yes anya sa bejimi yes anya sa bedi nkwase asam yes okay John 1:29 John chapter 1 verse 29 was nyankopon adwama no nyankopon adwama no was na de chi ya no ogwama wasa yeyi aw ogwama wasa nasi muma yemfa nasi emano no sa yeyi misi muma yemfa nasi mano no sa yeyi misi ogwama sa yeyi ogwama wasa nasi symbolic muma yemfa nasi mano no sa yeyi misi muma yemfa nasi mano no sa yeyi ogwama yes when you nyakupa gwama wo yi wiase boni adan epro odofo yesu ye kaso odan yesu odan be aye symbolic yes odini be jam odan ye de patama nipa our Old Testament no boni wa fore bono oni mo be boni wa fore bo preko pe it yesu ebe fa no so aba me a new Passover was ade chi ye no Yohane hunu say yesu riba yesu ba eno si hwe na se ma piefi na ne se nyankopon adwama no wo be wiase boni akọ ni ye wiase boni kọ no adan onie do yi wiase boni akọ no onie ye do ba de twedam pa Elohim ya wase adofo ade ti yesu ba ye no when obaye na one fit years any Passover okay ayabre papa eto na kasa baye no na isa for di Passover okay ono kasa be di Passover ni bi ano mu di odan den ne bre na ye di ono be yo dwan ne den emai the Bible say na otiase tama no ni tam nso di be wo no na mu di Passover ma ne ye den wo di bi na sabre no ye ne nsanche ne na dwuma yankwa Bible nim yankwa di John chapter 2 verses number 22 John chapter 2 verse number 23 kwaso osi ensno Jerusalem osi no Jerusalem twam afashe na se nipa bebre hu ni nse osi no odi ase twam afashe na how did the young no okay dabi the prayer dan Bible see no what twam afashe na se yesu ba twam afashe o ma nya ndi o mo koso di ya kopem se ni prayer so di nipa dua si anan ne ya also for the aya what me nya djuma na jaba buru to kopem kasi na ton yes we use wine, no problem. Yes. We use calipo, no problem. Yes. We use mascatala, no problem. Yes. We use abrobe, no problem. Yes. Abrobe. Aye. Wow. Why you abrobe? No problem. Yes. Oui. Who cried no problem? Kakasi. Now what you better say? Hallelujah. Amen. What would you say? You be so biaba. And you say on it, you better. Yeah, Passover. Me what? Yeah. Now abrobe say ho. Dabi. Abrobe me say ho. Me say abrobe say ho. Etimo. For say, yes. Mrs. Never proof. Hallelujah. Amen. What did you with the Bible go out? Yes. Or what your man tells you? Amen. What did your Bible can have? Bible ni kasa. Ever Moses on. Yes. And what kasa for Passover. Yes. Once a year, Jesus Christo, Yasha no come. Bible say, Yeshua Messiah no. Moses can't summon. I'm able for flay. Emma John who say Ogama Naba. Yes. Yes, one Casa Becassa. Yes. Obekasa say on one. Obeka. Say on no Obeka. John 5 verses number 45. John chapter 5 verse 45. Kwaso. Moses watching the dear. Moses watching your dear. Osi Moses say. Yes, na kasa no osi mu nya madwene say. Me na me de mmetwa. Me Yeshua maba Messiah no. Me na me de mu twa. Ewe jana ni mo. Do do mmetwa no Na ho. do di mbetwa e jana ni mo ho. Oni Moses abudi mani to no. Moses amudi mani to no so no. Sabuji Moses di ya. Yes, na kasa no. Sabuji Moses di ya. Aka me so mmetwa di. Ko no nsu Yesu e bagina di. Efisa me ho nsam. Efisa ne ho nsam no. Ono tro. Moses dey there. Hallelujah. Amen. Wow. Wow. Wow, was that assembly to know? Yeah. Wow. And we are this our 2 Old Testament ubenya problem. Yes. I am in 2 as well. Yes. Any New Testament no. Yes. And the Passover buying and a woody. Do we celebrate Passover or communion? Sembeba. Ready man tias yamna. Amen. I'm going to send count. Amen. And you go Hebrews chapter 10 verse 4. Yes. Hebrews chapter 10 verse number 4. What's been say? What's everything and entini? What's if it's an entity? Any mune chemoja. Any mreche moja no. Enti menye bone. Entini am pata bone. Onyankopon pese odi pade no. Onyankopon pese ni pade ne. Na wo ya dan. Emma. Onyankopon pese ni pade na wo ya dan. Emma. Enti fe o se san nwan no. Yes. O se nyantwini ni. Any mreche moja no. Entini enyi bone. Enti Onyankopon pese oni pade ne mu si anan. Yes. When did he be si anan?
kyerɛ sɛ ɔdɔ wiase Yes. ɔde ne ba wɔ no korɔ no maayɛ yesu na ɛba bɛyɛ odwan no abɛsi anan na ɔbɛsi anan a bere bɛ na apɛ sɛ yesu kristo ɔwuo nti ɔka ɔhyia asuafoɔ no na ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ ɔbɛwu kwame no fa so ka John 6 verses number 53 John chapter 6 verse number 53 ɔsɛ dɛ yɛtɛ awurade asɛm asɛm no asuafoɔ no ɔmyɛ sɛ medatu asɛm wɔatu nipa ba maako 60 ɛto ɔm sinti dua kwae wɔ se ɛtɛ fi asɛm no yudafoɔ abufuo ɛna yesu si wɔn sɛ ne yesu a ɔbɛbɛsi sɛ nwan mogya ade nipadua bɛsi anan no ɛka kyerɛ asuafoɔ no sɛ na kwan kwan mɛsɛ mo sɛ kwan mɛsɛ mo sɛ sɛ mo anwe onipa ba no sɛ honam mo anwe onipa ba no honam na mo anom ne mogya na mo anum ne mogya moni nkɔn mu monni nkwa wɔ mu wosu wodi communion yɛma w'ani so biriw wodi communion anaa wodi passover yɛnkɔ bible no mu bible say sɛ mo anwe onipa ba no ni onipa ba no honam na mo anom ne mogya na mo anum ne mogya moni nkɔn mu monni nkwa Wow. de odi me honam ɛfɛ na ɔbɛkyerɛ mu mfa so a wɔ so Okay. na ɔbɛgye ne honam na ɔne me mogya na ɔbɛnum ne mogya no ɔwɔ den nkwa sɛ nipa ko no wɔdan nkwa menya ne sɛ onipa no dedi akyire womfa so a bɛnya ne sɛ wonka menam dabi wonka menam dabi Wow. Hey. wowu a wada yes ɔbɛnya ne wo dadi akyirɛ no mu me honam yɛ aduane ampa ne honam ne yɛ aduane ampa me mogya yɛ anom ne na ampa ne mogya so yɛ ano ne ampa de odi me honam no ne mogya di no honam no nom ne mogya no mɛkyerɛ ne mu ɔbɛtrɛ wo mu ɔno nso akyerɛ na ne wo so mu watrɛ ne mu ɔka asuafoɔ 70 kae 60 no kaw yɛnyɛ abayifoɔ abayiwo nam yɛbɛnom mogya yɛnni w'akyi biom daka 12 yesu bi sɛ ɔm question sɛ hɛ sister kɔ Yeah. verse number 67 kɔ yesu asidi bione ne sɛ na aka kyerɛ dumienu no aka ne sɛ mo nso mo nso mopɛ sɛ mokɔ biana mopɛ sɛ bɔkɔ sɛ ne sister ne kɔ no anaa simon petro bɔ sɛ ɔne peter ka kyerɛ ne sɛ awurade yɛagye kwae hɛnkyɛ ne yɛnkɔ kwankyɛn ne yɛkɔ wo na wɔdan wona nkɔnsɛm woda nkwa nsɛm no yɛnso yɛagye di na ɛsu yɛgye adi yɛhunu sɛ yɛhunu sɛ wo ne onyankopɔn kronkron ne no nyankopɔn kronkron ne ne ba halleluya Amen. peter gyidie no Yeah. yɛhunu sɛ onyankopɔn kronkron ne ne ba yes ɔdɔfo a wotia me ma wagye mmra Yes. w'ani mmra wo so Yes. yɛnyɛ guama no oguama de bɛkyerɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛtɛne ne ho ɛde abɛyɛ passover lamb Wow. twam afa hyɛ dwan nti sɔfo bɛtumi aka kyerɛ yesu baeɛ no na modi passover ɛti ɔno no deɛ na ɔbɛyɛeɛ no nti wobɛtumi ayɛ ne sɛ deɛ ɔpɛ bi ahwɛ ɔbɛkyerɛ wo ɛti asuafo sister ni kɔɔeɛ no wone berɛ ɔmo ho nu ɔmo ho berɛ ɔmo nu ɔmo ho yɛ berɛ a yesu ankasa ɛbɛtɛne nipadua Okay. ɛdeɛ ma asuafoɔ no adi na ɔmo yɛ ɔmo aso na ɔmo tete mu ɔmo sɛ sɛ wɔanane wankum ne ho amfa nipadua ama wɔn Okay. nti yɛnkɔhwɛ Luke Okay. chapter 22 verses number 7 Luke chapter 22, ɛberɛ no soeɛ no verse number 7. sɛ ɔne nipadua bɛsi passover no Yes. and odwan no mu Yeah. ne sɛ passover date ni pɛpɛpɛpɛpɛ Yes. ɛna ɔtɛne no saa passover date ni pɛpɛpɛpɛ ɛna yɛso yɛku no Yes. hwɛ baabu no mu Was it twam no siesie? ɔsi twam no siesie Na ɛwɔ sɛ na afei ɛpete da a ɛsɛ sɛ wɔkum ɔsi twam afei dwan no ɛpiti da a ɛsɛ sɛ wɔkum dwan no ɛduruyɛ no aduruyɛ no ɔsoma Petro ne Yohane ɔsoma peter ɛne john sɛ monkɔnkɔ siesie twam no ɛma yɛn siesie twam no na nyɛ yɛmmɛdi mepatɔ ha nyinaa wɔ mention communion Passover. passover Yes. opa read english fato na read english yɛn kɔ Okay. ate ɔsɔfo mɛmɛ bi bɛ ngyegyew Yes. ɛmɛ bible school nyame nfrɛ wa don't call yourself At all. mɛmfrɛ wo ho Nokorɛ. mɛmfrɛ wo ho Yes. mɛmfrɛ wo ho fra Yes. nye saa bɛha nyame ma nipa ne waba ne deɛ ɔpɛnkyerɛkyerɛ de ne bɛkɔnkɔm Yes. wo so wotie ni a if your pastor ntimi sesa wo a change your pastor and be free ɛbaa bo no mmerɛ menkɔ Luke chapter 22 verses number 7 Verse number 7. Can Don't you you- go? Don't you- Okay. You are reading from the New International Version. New International Version After taking verse 7. No, sorry. 22. 22 verses number 7 Verse number 7. Luke Okay, look at it. Okay. The Last Supper. the last supper Yeah. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be me na me try crucified. passover lamb no No, me ye pretty press no, communion lamb passover yes, mɛmɛ ni kidam na abada no edisibu a wobɛdi ne sɛdeɛ ɔpɛ yes Jesus sent Peter and John, saying, Huh? Go and make preparation for us to eat the Passover. me na me try No, me na
na me try no efe kan odi enyanko kan twi enyanko oh so mo siesie twam no yes emaye na osi won say no ka twa mo say wasi nita hina opese ko siesie twam hina opese ko siesie twam no ana wasi hwe ana ka twa mo say mudu kro no mu a se mudu kro no mu a oni ba bi osunsu kru a mu be hia no muni na chi na mu ko efi obewura mu na mu nsi efi wura no say chechire fo se ehina awodan a mi be suafo be di twam no wo no be kire mu abanso asa kese bi a wahyehyɛ mu ɛhɔ na mu ko siesie na okokunu sɛ de ɔka kyerɛ wɔn no na mu siesie twam no yes eti yɛ wie twam no mu siesie no ɛhyehyɛ bɛ na wɔ ho okay obia wodi twam no bia adwan hallelujah amen why ready anadwo no a ye be kunu okay yɛ sika bɛto no mene yesu asuafo nte wa nyoma so ɔmo twɛn ayomani han ɛhwɛ wo dan ko a yesu nazareni mesaya ade ba ma wɔn wow obia fie so dwan ready yesu dwan wa he tonya asuafo no bɛtrase verse number 14 edidi ekyire was na donu duru ye no obetena ase na asomafo no kan ho oka kire won se pena me pesa me ni mu di twami ansana me huna mane na me sebu se me ndi bibiom jida ba mu nyankopon ahenie mu na ofa akruwa no da ase eno ka se munyi yei munchem na me sebu se miri numbo be abem nsuo bibiom me patie stay ha bobbe mu nsuo e fofili yesu anu nyankopon pomsa wa shato me numbo be mu nsuo odofo me fa kaliponya at all. It means you are not ready. No, to prepare the food. When you are ready, me fa vine ya. No. Me fa say mascatala ya. Vine and only bobbe. Yes. Bobbe ni biaba. Me chaw ha. Hallelujah. Amen. Eti me do ko ye ti a ka say me numba nu bobbe ni mu nsuo. Yes. Yes, they are changing. This is new Passover. Or kreti. Et ne dia no bia moja. And obi atwegu yi. Okay. Amen. Amen. Obi ni kan pura no. Yeah. But yes, the Bible so penya kuruwa. Ano ka se bobbe wudan. Abamu nsuo. Bobbe abamu nsuo no wachim. To reading the Bible no say not fermented vine. Et yen kore vine no. Bobbe no. Say the ancient come say Genesis chapter 49 verses number 8 to number 12. Genesis chapter 49 verse number 8. Judah. Wona wunyan be yiwaye. Judah wona wunyan be yiwaye. Na won sabetia watamfo ekon so. Judah ani Yesu pie fi do ba hu. Yes. Ti o shira Jacob ma no. Ye shira wo no. Asemu a de papa kai ani. Yes. Judah wona wunyan be yiwaye. Isaac a friend saying Jacob o shira ne ma no. Hallelujah. Amen. Asemu anu o ka kire Judah. Yes. Aye ne ba. Say Judah. Wona wunyan be yiwaye. Wona wunyan be yiwaye. Won sabetia watamfo kon so. Won sabetia watamfo kon so. Waja maba kutu wanim. Jataba ni Judah. Jataba ni Judah tida. Ye ka say the Lion of Judah. What you see here? To see Jataba ni Judah. Kwa. Honam so na wodi benyini. Meba na okotoi. Obutu se jata. Etu obutu akwale su butu wali ede sato so. No obutu se jata. Eni jata beriye. Ti se jata beriye. Hai no obetimi ahenya wo. Ano se wo de betimi ahenya wo. Ahim poma. Enu ochi ahim poma. Every free you dancer. Every you dancer to check about the root no mu. Wo ba say nu na David yadan. Solomon yadan. Ahim fonkwa piepie. Enamu ani agye nkomisi aso ba yadan. Ebe pie ye. Wow. Emrashe puma. Every free the night time. I'm free to answer. Jesus Yahshua be say ye. Or be say emrafo from my. Or be a new Passover. And the back was say. The back was say. E so di foi. Hallelujah. Amen. E so di foi. Amai be ye seti amano. Amai be ye seti adan. Amano. Obeba. Osan na frumba obabem. Na osan na frumba obeyina maye no. Osan wo bobam. Na frumba beria wo bobe abapam. Bobe abapam. Osina tadia wonsam. No osina tadia wadan. Isam. Kwa. Osina na ntuma wo bobe ababojam. Ni hallelujah. Amen. Ni ntuma ayo bobe ababojam. Ati bobe ni wuchima. Me kala ni. Bobe ni me wada je pa. Bobe ni wuchima ne kala ni. To see bobe aba. Moja ba ekwa de wa misra wa
eko bobe abani yes emu nsuo ni na se ka obadi Nyankopon ni amen ti bobe aba no mi chimi ya mi nya ni na ntoma bobe aba mo jam na ntoma bobe abadan mo jani na bobe ani yako bobe ni yadai ko ani bobe ni ofofo awu yi so abrobe this is the color of abrobe so suani ni amabufo dabi wo suade yes na ha bi nya odia dabi wo de dia tam kayalo bobe ni yes mi chibi kala ni yes abrobe suni yes the white power the drama the blood of desire onu obade Nyankopon nu anyansa wo akwa Nyankopon nu a onim nyansa nim say bobeno hallelujah amen bobeno utima ne kala ni at Old Testament no Onyankopon ade biara wo di odwan ye wo ntimi enyo odwan na nya wo betimi di bobeno aden because wo cha obenya blood pepepe every bobenu yes and you say bobenu mu nsio no hallelujah amen. Can we be on verse 12, verse 11, no? Verse my 11, no? We are checking. But we are full of check it too, no? Yes. Check it too, no? Or stand up from over. But that's also for say vinto. No must catala suya koko. Aha. Maybe I say a year fruit, no? And I say the other chemicals afra. We me chimbo be mono. To know you should not fermented vine. A mono no one had the blood of desire. Hear about the what's it? Stand up from over. Ko asana frum no obabam na frum bi no obabam na frum bidie no obabam yes ko na ntomo bebe abamojam osna bobe aba no uchima ti se moja yes bobeni yako bobeni hallelujah amen any orofo ti Yesu Kristo ema ye new Passover no oyiso bobe vine when you so abrobe Luke 22:18. Luke 22:18. Osna me say mo say. Me person read English Bible no. O de yanko. Osna me say mo say. Me renum bobe abamu nsuo. Me num bobe abamu nsuo ibiam. Jida babam Nyankopon. Jida musu be shemo heaven. Eti je say, ye be say ko repeat bobe ni nsuo na num biam. Odofo, eti wo ko ya wanu ma bebe mo afu ahia wo di koi. Ni bi say question. Wami. Dey na akoto aso anum. O say me num bobe abamu nsuo jida ye be shemo hifa. Eti ye shemo hinie ni mu a ye be no abroba. Dabi. Enye bobe na ne ba nom. Eti nkom se we a wa sha to say me num biam kese last one oni omo num no. Omo num wi a omesani na hie bi ma num biam a. Adi se do ma shemo hifa ahinie num. Ani ye be se no bobe num nsuo biam. Ana wo so ja abroba ye. Eti udi wani ama obi ma num a. Why na ye mistake? Because wonu abroba sha wafu. Yes. Ni pentin kwasa sempe ba. Abroba so me amen. Abroba mu nsuo. Abroba na color yellow. Yesu moja yellow. Nyankopon what the Bible na say o. Etu ade ade ne symbolic kra na ne kala no. Ejina wo hu a wo hu. Oh yes. Hu a wo hu. Na wo so yisu we. O ha church members kwa. Yes. And that one. Okay. Oba diamond asiamla. Amen. This the grip to read English Bible na. Read English Bible nyanko. February 12 franc kekedi nyanko. 11 nyanko. 49. 49. Ko Genesis 49. Maonya. Inti radiation. Bible nyanti yeti o. Hallelujah. Amen. Maonya. 49 verse number 11. Verse number 11. Koso. He will tie his donkey to a vine. A vine. He's called to the choice branch. Uh-huh. He will wash his garments in wine. Hallelujah. His robes in the blood of grapes. In the blood of grapes. Blood of grapes. And the young put the grapes no and to be chama in blood. Yes. A symbol. A symbol. Yes. Orofo. The Yesu Kristo tam ye no. Nti hu amonam ha we mu no. O pa fa. O pa so he do pa bia. God the bia no ebetina you. So se da me ni mu bobe ba mu nsuo yi biom. Ge da. Be bo Nyankopon Ye be hye mu ahenia no. Eti wa hye bo so be san ye hye dai. Anom. Edi wei mi follow we yakopem se be se hye mu yakoy dai. Ana wa balance wei. Ana wonu we ahye wafu. Akoto aso wo he. Bakoto aso wo he. Doma new Passover no. Dodi ye ni. Would buy the what journey? I'm not condemn you. No. Me near some be condemn. Me church. Yeah. When me man no be paying.
person papa ni phobia ni wo papa ni phobia na je sachira yes body man ti asiamra amen ana men shaw se chichira bedi bachi twedi apo ye wo man nti asia amen omi akomam amen maybe sir me say topic ni say why do we celebrate do we celebrate communion do we celebrate Passover or communion yeah what the communion that be way but we be ayo okay but if it is still Passover there it change from 9 mo jano when they see a 9 what's the anton okay because according to the Bible said not fermented wine okay vine no yeah dan am bedi ni achim ti mo ba ye bi esi store communion wine non store mo hwɛ mo yie ni nyame ni mo bi ka papa nyakopɔ ni mo bi ka papa mo so from ye bi esi store o ka Bible no a wo se aduane ni ye di no ye ma ade anya dan enche so eti ye be kwakɔ yi ni 11 ade enche so dan ye di no a eti yankɔ Exodus me go back yeah ya kware Passover no a Yesu besi anan no eti anadwo no obi ekum odwan no Yesu peja furu wa do kan look ni yankɔ ne fe e sa ko we 19 furu wa kwai 22:19 look so o si edidi kunkun na so wa wo dwa mi se na be me hwan wa say apostle kwa gba so ton bi ton he ayenje che na me ye yes mi sra wa enje che na me ye mi che mi oh fa me to bi bia wa Debbie enje che na me ye amen man ye bi ma bia ma be ma wo ti ase eti na manya daje machi mbobe en machi maboro be tunsu ye dantam yanko o se fa pano no da se bu so fa pano da se bui ne enti man fa pano no bia ma ne say pano no akọ the Bible no say de yo no hallelujah amen inyema ye de fra ye fa isintum nyima bebre won ma ye fa mfra me say communion blood a different from bear's blood yes a different from sugar bread yes a different from tea blood also for tea ayi communion blood no eye Passover blood no ukọ Old Testament no what they read now no nyankopɔ kyerɛ kwa yɛmfa so mese eti so for wutimi nya me for so nkɔtɔ pan no station amubu mmere nyame manni nkokuwam me nkobubu brodo bi ama wam na de ya kura ne sɛ pan no kura no nyankopɔ se ɔsɔfo nya nto pan no me na meto wow we mi na me chimie yes edu Passover me na asɔfo no ye ho teachings wo abedi no ye no nyina hia ya bomb pie 7 days asna day na so yeah ye we fast no asana ya bom ye chim ye hira so na church me bia nya bia dai anom blood no so asofo nya to yes eti so sofo ni koto brodo no station chirem no what the braw oni rice so chiw se me medi okay one nsa me medi abadwama me medi sanse ma me no to brodo sofo no ko bi se na abrabo wo ti no se wo a so ya kronkron no wo na to brodo no Leviticus 16 verses number 32. Verse number 32. What's the say? Was it empatable? Or so for what's running? Or so for your son and one. Any idea sentence? Any idea sentence? I say on your one year. Yes. Come in your wine. When a ton of dome. Biako fan or tongue. Yeah. Tino, Yanko Posse and Yen Swap from Adiantis. Debbie. Did Dana mobile Passover no? Sadan ye. Sadan ye chip. Udi we are dear chian. Asa. Ye be kan Bible si enko hwemu timbe ko tu Bible na kyerɛw na mo a mo ye ne sɛ mo pɛ so for kɔtɔ vinto moscatala 7 up Coca-Cola na mo de ye communion so for bi ko yisu everything disu amu nyina na sɛ bi di so bolo kra na eyo ebi so bolo wo hu ani ko anu si yakɔkɔ sa o ko sa de na ebi ewu ama o oba dia man dia se mra what shall dia fa yo yes what timi am se jato o yes aso ni kra de communion no mu ni bi dabi dia check be mes mu be bi am be fa mo wi yem oba dia man dia se mra kan ye kwa tse no o se dana ye na de chen 12 verse 10 o se munya bi nsie ma de enche so ye nya bi ma de enche so se munya bi na sa ade enche so ni me bi kapa Mufo danse. Mufo janyadan. Ense. Edi pato say posi yesi. Yemfa wine and enya. Edi wine ka di store how many months? So wine when posi wine yesi yemfa nya. Yes. Make ka nyago poji tum. Edi how many days? Yes. Edi how many days?
Tino si dada mo si me no bo baba bu nsuo ti amuni no wachim we amuni na machim yes body man ti asem la amen yehunu wie yehunu say Yesu Kristo anadwono a obia de sika to odwan bia mere moja na bae wow tizo timbo be so so di obanyani yeah but opeja kru aba so day verse 20 peja kru wa no sanso no owi adidi no moja asem ni yo kwa ofa kru wa ne kan say kru wa no fa ka say kru wa ani apam foforo ani apam day foforo mi moja wow wa point day mi moja and when am symbolic yes wow when am a symbol yes also for she said me the crowd when you pampu fra mi moja ya ka pampu fra me so for being deceived se blessed do atwam waboa yes pampu fra the blood of Messiah I represent the lamp of a lamp of the Old Testament yeah nyani the buff for the the blood of the lambs and the nyani the buff for the patama di pano and the yesu je na besia nine wow sister brother echeche na me ni nanu yes very deep to am wadwa nya sharpa so for be disibu communion no a ye bronze member di kwa nya papa no bisa question apostle kwagba so for na nya ni ye ni ekodi ade mo be nya no me okay no me be kam okay no me se be dai e be kam no me be kam ba to nya nwu ntamu ano odwane ntam me na mka kire no me be kam wa nya ne se dia sa wo de be kotu babu a kire okay na wa hu se de babu ne de eka ye be kotu quotation bi de be mu agye tum se Yesu Kristo be kire o me nwan no ye hwe ni wo no okay communion no bab the kasem bi afa ne ho ye boy Yesu asem Yesu wie no ti ayo o se wanya pamfo fro aye mi adan mi moja amutie hwiagu esabre no ohuri ejana dwonu a o dani wei ni moja de ma ohunu me no ne gese wo de no wafra nyan no ko sabre no dwan biara ye diska to mi wa dai wawu to do ni moja de ma o hwefo no me wie no no wa dai wa hwie ni moja gu na ka honam ye baba na saniam keke okay hallelujah amen obi no ya dai wo say amuntie hwiagu muntie hwiagu enso hwe do yi me ama no ano do yi na ama no one me nsa wo pro ni nsa wo pro so mu bedidie oni pa ban ko se de watwe no wade ko se de atwa ne hwasam no na so ni pa bi so ni pa bo yi na ama no so ni pani se ni pa ko nya dai wonue odofo obade ma wonti ase Yesu Kristo ni pa bia na besi abeja masa bobe no abamusuo e do obade na se yesaka bobe no mu ensuo no ti se yesaka bobe no mu nsuo dia na de ne Yesu ba ya fe de yakoba da se nuam okay yakoba da se nuam John 19 John 19 verse number 3 say no time obejina na mu a mo de mutie Bible John 19:32 was ena asrafo no babebubu de odi kan no nyawa babebubu de odi kan nyawa John 19 de oka ho a wo born asenuem no na de odi kan no ya bona asenuem no yes omuju ni nchai obubu ni koto dwabubu ni apostle no mo yi ni fidua so to fa yes ko na bra wodru Yesu so no omuju ya chen kwa mezi aso no wo hunu se wo dada nso wo dada eti wa mubu ni nyawa demom o anya dan wa mubu ni nyawa o mubu ni nyawa na asrafo no mu baako de pia wo ne mfe o say na oseni baako de pia wo ne mfe na entemara na ochi no shifa ne mfe na moja ne nsuo free mu baaye hallelujah amen this is the blood of Messiah wow wait any jama communion a Passover moja new Passover no yamfa moja nye yes new Passover no ya divine energy now of course nya shawo nkomato na de ohunu ye di adanse na de ohunu ye di adanse na adanse ne ye no kure na adanse ne ye no kure na ono de na asam ne say onim se oka no kure bi se ohunu se papa ne ka no kure na mo nso mo agiye na de Yesu ye gie di say na wo yo yeri mu nyina na atweresem na bam na atweresem ne yere dan ebebam atweresem bebe so obesi nyan dan anem na watwere se ne ya twere se wo muni dompem odan na ni obesi ana yenye dan wo muni dompem yenye dan wo muni dompem dan ni muni dompem yakwa Exodus 12 verse 46 efie ba kudu woni ye wasi efie ba kudu muni twam no omo mfa na muni bi mfiri di ye mfa na muni bi mfiri na mu muni dompem na ye monam ne dan ni dompem wow hallelujah amen ye monam ne dan ni dompem ti Yesu na sha ni mi se ya swa mi se ya no so ono so ye mubu ni dompem yes yes ye be na chale babam say obesi nyana nan this is new Passover what am I telling you communion
na mo ndi se jama pa na wa twe bia mo di jama wa bom mo fo se jama pa ay adore jama e party bo su ma chance ni mo di mo ni su birimu anaka na atom sim ni be chew babu num mo ti ase me si wuti babu na sia tiaye yesu nsisa date yedidi yesu nsisa de nsisa was say why yi mo na free what ni pa bia dan asia nine so me boadia so wo si me boadia me de wo ko down no Hebrews chapter 9 ya ko Hebrews 9 yes Hebrews chapter 9 verse number 7 osna de to su ye de tiayo aso da ya chem 1 2 3 me chana ni free ho a chem 1 2 3 okay ya wadio ya okronkron bia sana na Old Testament tabernacle there Bible say asori da no ye to su ye de osofu panin kuara ye free woko ye to su ye na chi no third one mu also panin nko na ko ho na afida na mo ko den afida ko once in a year okọ preko okọ once afini do no ji o man ni nyina no mo jana no do mo be ke congregate na no di konkron dan konkron bia okọ once in a year so ko once in a year dia also panin no ye ko Yesu Kristo se so no be yen so panin se me boa ye ma Hebrews 9 kan san kire Hebrews chapter 9 verse 25 what's in one share what say Yesu Kristo ba wiase wa me hye ne wo se odin ne wo beba for the emprepi odin ne wo beba for the anapa awia anumle anajo Monday Tuesday odin wo beba for the rough name no said us of penny quotation the quotation said us of penny ni odi obi mocha wodi ponchini no ja esen koko bia o dan frisia koko bia dan frisia once in a year no sa pepe Yesu ne wo beba for the yes but brother I am symbolic yes so for me you coming your boss me why Dabi me na watch why Dabi me na watch Dabi enya adore Dabi nye party Dabi nye bedi ntuo Dabi enu model na se de enu de enya bobo ni kwasi asam atu achia ni check me mesa ye bu omo faso coming your fuga no Vivian check me be am faso for na mo frɛ ye fancy ani asofo nkwan frɛ babu be gba rough yes bari bi akomam amen wa so achia say nyane ye de ba wo de hell so say nyane nti de Yesu bai Yesu be say nyane nan I mean go to Hebrews okay 13 verse 11 koso osna mu aboninti yo Hebrews 13:11 yes Hebrews 13:11 say and mu aboninti osofu penny odi omo moja ekokronko bia ho ekokronko bia no ne yesu omofunu wansra na chi no ne ye hye mu ani funu omo ye mu nyema dom penny na je anya no nyina no ye nyina konsra ba na chi yesu so na yesu so dia beye no odi ni moja ati o man ni hunti abeti ya hunti onu so hunamani e wo kro ne pon dan achi afofele abi sinwana nem yes obekasa apostle kwa de na chese nwane yesho mfunu isabela chi ya Leviticus 16:27 verse 27 cause why osna bonu afodie na ntwini ene bonu afodie papon ai do moja kokoko bia ko patano won fa on free konsa na chi ye do mu nwan no ye do mu funu ene omnyema no ye de ekọ ye de se omnyema no a omfunu mu ni ye fa konsa na chi ye de konsra ba na chi won fa ojan so omo homa no mu de ojan akwahye omo homa ene omo nam ni bi ene omo bin ye hye no kroni dan echi ana aba Hebrews chapter 13:11 so a 13 kwa what's e mo boninti osofu penny odi omo moja ekokronkron bia no yesu omo funu e won sra na chi no saba na chi no yesu so dia beye no odi ni moja ati o man ni hunti amati ya hunti onu hunamani e wo kro na prachi e wo kro ne pon na chi ana ti nyanku no kro no nyanku no kro na chi e chama bibi yes sofo tie babu ni efe ye be ko babu yes asama mudi na wotwe yesu wadi awie yes odi communion wia okay yo okay the book of Leviticus 16 no communion odi wia obekan 1 2 3 sa there better so 50 okay if any 50th day adedionum din the Pentecostal day wow yesu di ni die wie ye o sorry ye o di 40 days yeah utia adedianan no
to go. The 10 days. And Acts chapter 2. Hong Kong by. Now to me this Pentecostal day. It would need Pentecostal day. And I would do communion every week. Set the years sorry can now train yourself for beside day. Also some sendi. Almost said new week, almost side day. It tell me you are. I mean yes sorry woman idiom. God just matter. Omudi Passover here. Omudi that you know Pentecostal day. Read the Bible for me. Yes. Exodus. No. Deuteronomy 16. 16. Deuteronomy 16. Verse 16. Paso. Was in Fishabak Moon Prince. Was in Fishabak Moon Prince. And now, Madam, you never you. And remember you what you mean. Oh, Radiant Fire. A pity upon a pity and a Passover. At the pen upon at the pain upon that. Reading this Bible shop. At the pen upon that. At the pen upon that. Over 7 times 7. That is 49. After Passover. Now, yet she had a 50th day. Yeah, but at the Dionum. Hallelujah. Amen. When the Passover we mundi events 50th day Debbie mundi 10 times 50th day mundi 10 times what was jama mu abizu ade no communion Passover edi communion munyi free sukra na Paul wan ka bi wonanum da John an ka communion wonanum da after the death of Christ and I'm Roman for be you to me, and so the Roman for be change the name Passover into communion. To be some question say, who celebrate Passover, and I say communion. No come for the Easter be share. Wow. Easter no be share crown. I'm dey buy am fashion omudi. Okay. And so we come no man kasa mu no. Easter mu di na afiafio. Obi am so we kai Yesu wo. Ni enye nyina nyam bisa question. Dey na ese wudi so. Ni nyina e dawo. Bisa Yesu uda. Ni wuda. Na Yesu den. Awoda. Na woda. Na Yesu den. Na atemuda. Emudi en pa na ese we ne bere wo ho pa. Okay. Ni na ye da. I was celebrating na woda. I celebrating ni wuda. Ni wuda. Onye ni atemuda ho. Ni nyina kitada. Yesu awoda. Yesu wuda. Atemuda. Na atemuda. Temuda ni sa so mu a. And about so celebrate awoda. Ni wuda. When are very important. Adene indoor and outdoor. Nukre. Obeka Bible natural. Yes. What ya ye pa. Baby a chire madwini ni. Corinthians. Wow. Paul. Wadi mawu. O how na ni o. Nti ase no ani honti. O how. Wan na wonto wase da. Tu ka Bible no ye nia Peter e ka Paul wase. Yes. Yes makafa Paul. Osi ye nia dofo Paul. Yes. Ni nyansa ore twiro ne homa no. Se wonsu ade na won kronkron tra mu a. Obeka Paul homa na ade. Atoto no. Ti e ko Paul homa ni say you come. Peter. Second Peter 3 chapter 3 verse 15. Number 15. Osumu awurade abode kire no. Peter na kasa osumu yemu awurade nyankopon na abode kire no. Se nkwaje. Se eye nkwaje. Se de ye nua dofo Paul so. Se ye nua dofo Paul so. Ode ni nyansa. Ayede ma no. Atwe won homa no. Na se de oye won homa no. Corinthians Philip. Paul. Na se de oye won. Na se de oye won homa no. Emu na ensama ase ye huna. Na ensama eye ase de huna. Na wona wonsua ade. No ma sentimi ya. Omo kan toto no. Omo kan Paul homa no ma ede. Omo toto. Oh. Omo kan Paul homa no ma ede. No ma toto no. Ebeto ye bo ha ni ara. Medika ma chose Yesu Kristo wo na chi. 50th day. Ye fa ni Pentecostal day na nkronkron ni sane be suafo no so. Yes. E roba de na se. Na just fulfill the Bible kai. So udi epiti ni wi a. Udi Passover ni wi a. Adadionum ye den etwaso. Ti Yesu Kristo ko ye no. Na adadionum pepepe. Acts chapter 2. Yes. Acts chapter 2 verse number 1. Ko etifia sem no. Nkoko hwi egu. Pentecost dan to ye no. One so offer the Pentecost dan. Yeah. That's the 50th day. Edu ye no. Na omu nyina hia fa. Omu nyina be hia adenti aya fa hia omu din dada. Enye Yesu da de baaye. It thinks so na omu follow Passover no. What? Na omu nyina hia fa ko. Nempo frimu no. Ehun bi atesem from. Emu ye den boy. If so by. Ene obi tie me odi communion na wotwe. Osa gi Pentecostal day no. Enye me si wo mo ogie den. Ogi tum say friends say won konko aba.
Asemi. But okay, just one year Passover once in a year. On Tiasi. so nye No be a kokotu. And you ever see the local sorry Kwasiada. And Hame no Kwasiada Okono. No quotation of Kotu say Kwasiada no. Or of what you a Passover no mudi. Uni man catch your plane. A Passover and no mudi. The Passover na pick Paul and so baby. It would suppose what Tiasi say, one Tiasi Passover. This all camp will see us 20. Verses number 5. 7. 5, 7. okay Kind 20. Verse 5. okay Ko. Acts chapter 20 verse number 5 I said that. yeni mu di kan ko twen yen wotra Me na me sure Bible no. da bi Paul na kasa say yenu di ka kotwe otra. na yen so Na yen so. epiti na ne twa mu no What say why you say a pity na no? A pity na ya dan. Etwa mu no. After the Passover. After the Passover. ye fi Philippi efa nsuani Wow. Ko. ye fi Philippi efa nsuani Ko so e. ne yedi inanum ebeduru won nchen Ebedu won chen. awotra Awotra. ho ne yedi nanso Hono di nanson. The pity na nimu na ekita 7 days. Ni nanson no ya homi da pie wom. Eti Jacob kwaso verse 7 verse 7. o se na wotum da di Na wotumi da di kan no. ye sia si re bupa no Aha na pa no bubu woni pie enu a. Wadi yam say eya wia kete. Enya wia otom. happy Come here yeni na wia. Debbie. Yedi na nadon. yes Woni ma me catch your plane. Okay, Exodus chapter 12 verse number 42. Exodus chapter 12 verse number 42 was ayana to ne yedi mewrade Obo wase awia. anajo Obo wase anopa. anajo Ose tamben. anajo Ose anajo ne yedi di mewurade. yes Anajo ne yedi di mewurade. the kudem Sana di yedi di mewurade dia. Bo ba be kala sem biom ha. Eti obo ko ye ko axe no. was it Huh? na wotum da di kan Na wotwi le di kan no. ye sia si re bupa no Obo hia so mbu pa no. Na wotwi le di kan no pa amunya be hunu ne. Ko. Paul ka se kire won Ko so e. efisa ade chia If ade chia. na obeko Obeko. oto asem no so ara Ko so. ekosi odasuo Wasi wo da siom. Ti na wotwi le di kan da siom. No mu hia so mbu pa no no. Ti aye Passover eno mu di. So won't ase Passover. Wo di Passover wi ade na to aso biom. Pentecost Nye 50th day. 50th Nye day. 50th day. Yeah. Enti Paul di awie. Where ye first 7 na ya kan no. Ka verse 16 na ya. verse number 16 29 16. Paul kan say Paul ka chama say. obesen Efeso ho Obese na Efeso ho. no wan chere wo Asia On person be che we Asia. efise If you say no pentam na Efeso no pentam. na se betumi a Na say betimi a anko akodu Jerusalem anko akodu Jerusalem. Pentecost da Pentecost da. No person 50th day ni ba to no. da bi Ewo Greek mem ho. da bia Ni mo pese 50th day ni be kwa den. Akotu no Jerusalem. Hallelujah. amen And chechemu ni chechemu ache wo. Wow. Etu se wo di na awotwe a. Bibi kam wo baabi. Yes. Expose. Eyi wo ho. Emu ehun se, enya de ni right way na yeden. Onam no. Wow, I just say enya the right way na yeden. Onam no. Eti ade bo ha. Bible be ka se moment 50th day no. Pentecostal day. Hano as 20 no. Acho se e Passover. Eno di ye. Yes. Omo di awie. Kwa mfa so di ye no. Eno acho se ni 50th day no. Oni okro no. Obema akotwe no yefa. Jerusalem. Over ko di 50th day ho. Yan tie Bible. Bible ka se me 1 Corinthians. Yes. 11. 1 Corinthians Ko. chapter 11 Ko. verse 23. Verse 23. Erade adidie. Osi awurade den. Edidie. Edidie. Na me die. Epa cho ti aye. Okay. Paul be ka se ni wa. Okay. Asem we wan ya be kire wadwere. Yesu Kristo obetu nwan no. See edi nwan ba for there. Once in the year. Yes. No so ba ye no. Oni asuafo ni di ye no. 50th day pie wom. Nes omu follow principle no. Yeah. Paul kra metu Yesu. We hunu o share Damascus road. Yes. Ana hon kokko bo no hwe. Yeah. Ono kwa so be follow principle no pepeke. Ono so odi ye adwuma. Yeah. Ana Paul be ka se mi a kire ye say Yesu Kristo no na mo no. Obeka 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Corinthians chapter 5 verse number 7 was it itimuyi mo rekada dan Paul na kasa no. O se obeyi mmore kadada no. oya mare foforo said wo ye epiti no Eti obeme ye new Passover. Yes. Iti o fe mmore foforo. Mmore foforo se de ye piti no. waku ye twam dan Kristo Ye kum ye ntwamu dwan Kristo no twamu dwan. Read English na me ade. Okay. Twamu dwan Kristo no. Ye kum ye ntwa nye communion dwan. Nye communion dwan. Debbie. Twamu dwan. Still a Passover. Yes. Still ye adwuma. Yes. Passover but a new Passover. Ye fe nwan nye bio. 1 Corinthians chapter The way are symbolic. Symbol. Yes. Yes. Verse number 7. Also bien. Get rid of the old yeast, that you may be a new batch without yeast, Quoi? as you really are.
For Christ, our Passover lamb Passover has been crucified. Hallelujah. Amen. For Christ, our Passover lamb. The Christ will be coming down. So be coming down there. And it's now going to communion. And it's not needed the Bible follow. Messi be go to Baba Maura when that. Yes. Yana de Passover dino. Bible say you come na najo. Yes. Yes, so Peter, I can wasem. Paul so be can wasem. Yes. So we believe now your Passover. What's na media? Paul never ekasa no se media. Die me nyame free Awurade ho no ara. Free Awurade ho. Ana me di me ma mo say. Awurade Yesu. Anadwo wo yi no ma. Anadwo e dey. Wo yi no ma ya. Exodus chapter 12 verses number 42. Exodus 12 verse number 42. Ase dan. Anadwo no di me Awurade. Anadwo ye di me Awurade ti Yesu so twai ma anadwo no. Ana bi yi ni man. Eti Paul so ka no. O say ye me de bi nyam free ya Awurade Yesu na me. Osofo asemi wo nka bi church. Wakoto brodo station. Akofa we bi and akofa brobe. And adima church members. Eti de onya fi Awurade wona adi me. Abrobe. De onya fi Awurade wona adi me. De onya fi Don't you feel ready when I do me? Come on, what's it? Anadwo wo yi no ma. Anadwo yi ni ma ya no. Ofa no. Odase bubu. E no kan say. Ye ni mi ni pedua. Men ko fa Ben's bread o. Na Passover brodo no. Me pa cho yemfa isintum. Dabi. Unma na catch you. Yeah. We go to say am for be ye bi say. Ene one e. One e fa fra. Aso joy what? E ka ko na ka masana ka wo church. O ka se me chiro a. Masa kasa di anko. Wasi odase bubu mu ka say. Ye ni mi pedua. Wori bubu amamo. Ye bubu amamo. Munye ye mfanya me kai. Sara nso na didie no akire no. Ofa kruwa no ka say. Ofa kruwa o se Paul mention kruwa. Ti wa djima yo he. Wa nche de wo kruwa no. But onu ye na ade no. A che de wo den. E wo kruwa se bo benum nsuo no ye den. O chimi ye. Yes. Some de Paul do che so fa kruwa. Ba mi se Paul nim de wo kruwa no. Yes. Of a kruwa ni ye den. What does say? I can say. Kruwa ni apon foforo. New Passover. If a quotation bibi to aso hoba. Ko na de biara mo benum no. Munye ye mfanya me nkai. Ana chi wadwe. O haw na ni. So wa no dendende kwa. O haw na ni bonsa. Na de biara. Check me bisa se so for ti da be na se di come. O se dam pese mu di e be di. So for power. Woni so briu. Dan woni so brija nyankopɔ to onya administration officer. Ti suro keke. Ade na kasa na o ye no. O to bibi so. Ana nipa no besi anan no oba ne nyese ne busum na nyekun no obedi mfie bi ama brane soyin ase yi owu adi nipa bi asi anan ni wo na chi no efefi wo kɔ ne nkunkum nwan afi bi abiom ne mo afi bi ne du a Passover no nyi wa na aba no ene ye di besi enya ne den anan simple now o yusu de biara na wo na akere wadwen de biara bu bedi no jina de biara no so ne ko e date ye didi yanko esi ejiri pere ban yanko Exodus chapter 13 verses number 10. Exodus 13 verse number 10. What it did atrumudie so. Yenye atrumudie so. Awoni brem. Afida. Me pa cho se den. Afida. Anos afida dia. Afe no day ye den. Ewom. Week ye den. Ewom. Month ye den. Ewom. Very good. Ejo say, de bia na bu bedi. Eno just watch na di. Debi. Na di chi di. Debi. Nemu ye wo date ye didi. Me ti wo date. Ampa. Who so with wo date? Ampa. Me ye wo 27th January. Okay. Eti sami shawo. Na me catch you say. Onia. De bia me di me birthday bia no. Brian nimu. Ana de bia me di birthday bia no. Ayi abra me che wa ponche. No cha. No aba mfi. So ka se de biara ubedi ufre say birthday meja ponche. Nemo say what you say. Mi day no birthday no. E wo me afinu. Yes. Ti sa day na pio mo na yusu de biara. Mu bedi no. E be just watch na di. Na watch di. One mama na watch no. One mama na watch no. Fa na watch quotation bra. So for be so. Go go na watch na di ka ye share si bu pa no. Oba dia man ti asia. Amen. Oba nisan kan. Amen. Wow.
Debiara da Ghana ni hia president hia no ka say debia be kwa 6 match bia no debia Ghana be kwa 6 match bia no aya bomodi abra be gia de anu ama o na de chia kwa president so debia be di ene so ye da obaso what you say afia di kwa 6 match no Ghana Independence Day no sa da no na sa che de no de be dey o de be ma ti sa debia o na madam mbitiu debia na bo be di no enu just what you di na mo afini di no Etimisi Wednesday, Etimisi Thursday, Etimisi Tuesday, Etimisi Friday, Etimisi Saturday, Etimisi Sunday. Saturday waka wasam. So we did this year Monday. Next year Monday, next year NC Monday. Bako ko si Tuesday. Etino you should debiara no. Because afino enye daba ko na dey. Ewom say dem di Easter na. Akoye Friday nko ano. Aye Roma bosuma aye Friday free gas. Obi a drink ko de biara bo bedi no o ka film no days na esisi wo mu no this year esi dabai esi Thursday but you bedi no Friday bedi no Wednesday ade na chi Thursday ba dia man jasi amla on fa no musa magu so next year e be say different day enkosi sa ya wada ni biom e be ko nanim another year, another day. Another year, another day. Another year, another day. And just lances. What year? This is next year. After lances, I die. And that would be your TV this year, Biano. Yama next year, some prepare si table so. Near to cut your baby. Yawa windy. That's what you uncle dear. Well, lances, I die. I spy. And the Daniel Bible from the Sardano, as so called renew dying. Lances. Renew lances. Obadi man tiasi amra. Obani musa megu so. Me de biara ni nchire wage. Enya ochira chi. Nya na watwe. Bosumi ashase. Bosumi mi ansa bensa. Na so fobia me jaka say ye ne prepare ho say da we ne pese edi. Ya woni so bru. Wo asone no wodia. Asone ya wodia. Uka Hebrews chapter 9 verse 25 verse no. Yes. Hebrews chapter 9 verse 25. What's the one say? What say? Yes, I me shano say. Odi no baba for dem prempi. No baba for dem prempi. Na say what bia no aba no ono aba for dem. Na what bia na bosumi dabi. Na say the osofu pani. Na mamu na for the money kita rules. Say the osofu pani no. Odi obi mo just saying. What dem continue mo jack tonk. Dan frinchiano. Sana Jesus so didn't hope for there. Yes. It are film not the boy. And why am I a new Passover? And don't get Corinthians now. Yanko. They be a da. Mubedi pan. And no. Okay, I feel was some natural. I feel him dano and or catch no. Then yes, or children are watching them goody. Shababunum. Number no crew no. Number no crew and no. Mumpa radi wonum. Equally so baba. And quasi so bad then. Obeba. At ye kodinu. I want to kai. Would your German kodi? Would the Konya kodi? Would your hunter kodi? If you want to say, hey, we body to the we and somebody kodi. Debbie. Now what me did ya? Tiababono. What's up? Yes. Na shouting. Na Kenya na bustu na mesumu gidie no. Kababo no mko. Do obedi pan no. Na mo tiaye. Bibi di akire. Do obedi pan no. Anaso obedi wurade kru ya. Obedi wurade kru no. Sade ensa no. Also for why you dey sade anya dai. Ada brand su ko di sade anya dai. Ensa. Pastor. Bisi why you dey sade anya dai. Ensa. Etu obi su bedi su bedi sade anya dai. Ensa. Amino. Amen. Misu wi su bo. Yeah! Obe jawanu den. Hallelujah. Amen. Onye ko pamfa ne sankan. Amen. Omo ne so tew. Amen. Me se anu su birika wa. Anu su birika wa. Ye be fro popo bribia dey. Achew. Achew so so a. Nkwasi asam nko a. Yes. Unku papa kra wo fo bone. Na wo hye bone tene. Yes. Bible cast match out. Do obedi pan no. Do obedi pan no. Ana obedi wurade kru ya. Ana obedi wurade kru wa no. Sade ensa no. Sade ensa no. Obedi awurade ni peduane ni moja honfo. Ya ni sade ensa ya obedi ho dan. Obedi ho fo. So for. Check me mani bedi fo so bedi fo. Yes. Moni pan so no ho. Eti mani pan a obedi ni so no. Na wo akoya no so. Prepare ye. Sane wadi pan no bi. Anse na wo akodi ni so akodi pan no bi. Wanum kruwa na no bi. Anse wanum kruwa ni bi. Do odinum sade ensa. Na wo winnim na bedi na manum sade ensa no. Odinum di atam oba ne ho. Mu di anom di atam wa
yeah. One money per year because I didn't jam be a symbolic maybe. I did more be. Kababunum. Yentina, what do I am? I take you to the Brian. Hey, now you're 4 p.m. I got for baby. I'm a Pompey and Poye. Baby, what did I? Baby, so go to communion. A chain yabo. A chain yabo. Stroke back show. Wow. And chiwa when you be flat. Hey, when you're flat. We see back here. We never catch you. Go did rough. What? See, I hear we here. I say you see we no prepare here. Uncle, what we are saying? Uncle, you are telling woman that because I didn't know who could I'm a busu and in sharp brow. And your dominant was sharp brow. What could you say your pay? And also for why inside your pay. Now what you be a moody? Busma shas na moody. eh? Where I say almost what FSC Sunday. So for because you to be the money you feel. To be money of fear. All testament so on and any being. If you can't any one you a unbeliever. Okay. In the way you are the not believers. And a believer so a mass of the new ones a Pia Bontene. Communion Pia out. Daddy yana Dana Yedi. Hana one tias and betio or call Leviticus. Say the Leviticus catcher. Or say Diana Yano. Danny Yanua and Yavanya Diana. Also 19. Vest my says 19 Leviticus no. Or say Adamu Kona Munia. Now you come down a young day. And ye and not the change. What would you make the coffee? One for dancing. You for dancing. Someone that doesn't mean what you 1, 2, 3. Chiwa and Swanny. When I am and Swanny. Don't get me funny musu. You be decided on the phone about so musio. If you say, well, if you say, dying, I read Nanko Park and we'll go down a fee. Just all kind of actually. Probably not me rough of no. Hey, we put you on the gate in it. Yeah. I said, quite yet. Oh, but this is what I say. Oh, now I'm Friday. What did I tell you? The new Passover. Somewhat but ya Samaba. Ya 13. That's one. John chapter 13. Mabima Peter. Can you go? First, this is the 2. Verse 21. What's why? Yes, you have one. One prepare new Passover my Messiah. Messiah. On one. The first 1 year for Pepe. Yamuni about the friend. Yamuni about the friend. Christo Nunamani. What Jamon has one? What giant has one? Someone in a Namachi. Yes. What giant has one? Yes. And I'm with you dross. And I'm with the idea of one Casabo Pen. How about your father said, Amen. And let me teach you. Yeah. Hallelujah. Amen. We must be doctrine. Yanko 13:1. John chapter 13, verse 1. Ahobrasia. Na choma fashion read. Yes, him said, Don't him send it don Edu. What the Bible says? On him send it don Ayeden. Edu. Brenna. Eso di free yase. Edu. Praise what the my new Passover. Edu. So be free yase akwaja no nchen. Na said the odo no ani dia wo yase no. Odo won go si ase. Na wo bedidi no. No mo so manya di ahye Judas Iscariot Simon ba akoma mu se. Onko yi no ma. Na Yesu nim se eja no de nyoma nyina ahye ne nsa. Na ni so free Nyankopon nchen. Na reko Nyankopon nchen ti. Wo so re free edidiye. No so free edidiye. No yi na tade gu ho. Ofa pepa ho. No fa tawo. Ade chichire ne ho so. Na afi o hwe nso gu dwaresem. Na ofiri ase wo huru esuafo na ho. Ebeka chere se we ahobrase. And I yes here when it's so blue. Who the tien somebody here can come back. Yes. Na was na odin pepa ho odi chichire ne ho so no odi pa ho. O chichire ho so no. And na odru Simon Petrus so. What I say wa? Yesu yisu tawo. Yeah. Old Testament no so. Unim de so no me. Omo fatawo. Unim we. Omo chichire, omo ade bo masene. E chichire bo masene. Wow. Yes. Chichire bo masene. Yes. Yesu su ti san no. Omo a new Passover no. Also or the tawo bo no. Yeah. Owie no yi tawo no. No wie, no hwe nso gu pass o hwe gu jarisem. Ade to hwe nso gu jarisem. O che this is the new Passover. This is the new Passover. Yes. Yanko hwe koso was he? And odu Simon Petrus wo. Odu Simon Petrus. No de o say Erade. Wo na be wuru mi na wi. Awre so for life ni nyina. Judas Christ ya sha no wa. Peter kodu so Peter say me mpere ma wuru mi na. Yesu bu yase mi say. Yesu ka chere say. De me yoyi. De me yoyi. Munim say. Na echire. Na wo be hunu. Na Petrus ni say. Na Peter say. E kwamiri ma wuru mi na wo da. Yesu bu yase mi say. Yesu pointed direct to Peter say. Sem ye ma wuru na ho a. E wo Passover yase. Wunni mafa. Na ma wuru na ho a unni mafa.
Simon Petro si say. Simon Petro ka chene. Erade. And then me na ho. Me nsane me trimu nyina bi. Trimu nyina bi dware fu na me bro Jesus fu. Jesus si say. De wo dware no. Ehia no so dware. Di ni na wo. Agye na wo bra wo kodi Passover no. Na ne hu nyina fi. Ese be ma hu nyina de. Efi. Ye nipa. Unye nti a wo se wo ye na ho. So for ye de ahye na ahye. Hwie nsogu bucket. Hwie nsogu dware sem. Wow. Living our 7 day. Yeah. Assembles. Yes. Yen djuma ye di no. Yeah, papa. Ni yeshira so. Na membe bia epo wa minim se me mu adwaman. Minim se me mo okro no. Yeah. But bia na mfusudie bi ho no mo a ni family me mu ni se ye bone. Yeah. Oba bi nkuto na nim se ye bone. Bone. E di Bible say de be ni ehu be fi. Yeah. Ti yeshira so a na obi biara di nesi mu a oro na ho a ye be pa na ho a ama ho afi da ye. Na mo ho afi. Na nso nyemu nyina. Na so enyemu dan. Mu nyina. O mo se o yusu enyemu nyina bi Judas abawo. Yeah. As a still adwemoni on the trim. Because mo ho afi. Na nso nyemu nyina. Na so nyemu nyina. Na onim de obeyi na ma. Onim de obeyi na ma. Eno nti na ka say. Wonte Bible yase. Na wo no o se mo ho afi. Na so nyemu nyina. Na onim de obeyi na ma. Onim de obeyi na ma. Eno nti na ka say. Nti na ka say. Mo ho afi. Na so nyemu nyina. Mo ma Bible ni nyana dwuma. Le bro owie na woro no. Owie na woro no. Ofana tade e. Ena otena ase bio. Ena osi won say. Ena ka che won say. Mo hunu de ma yomu yi. Mo de. Mo frɛ me kyerɛkyerɛfo. Eni Awurade. Na mo ka no korɛ. Me yenso. Na afemi. Awurade. Me ye mo kyerɛkyerɛfo. Se ma ohuru mu na ho a. Na esem nso say. Esem mi wo na chi no. Me de adwuma na hyɛ mo nsa. Asafa mo beti bia. Before mo so be di Passover no. Ese mo huru mu na ho mo na ho e ba bu no ye na ese mo huru mu na ho na mama mu nsen na ho mama mu nsen na ho se de mayom no munyo sara na no kwa me si mu se akwa nsi ni wura no soma fo so de osoma no fo so nsi de den eti ye woro den ye ho na ho ti eduro na me preach wie me nkasa me de na sinso no bi na sofo ba kwa horo na am so horo na sabre no obi wasem a ho na be kire yes ti aye ma de aso no wadaje na so me to me ye me tichi apapa so wanu yi no a kire ni na adu na simu we so we nam yes we aso no nta obi bia ya ni nyina ye church ne dia wow ye wie pa ye kwa hye machine a wo hye ye bo ya to de gu this next year He said next year. Na so bi nim ye. Na so bi nim nchechia mi chechia Yesu na gaza no. Yeah. Kwa. Na so yo a. Na so di san chechia iso dia. Enhira nka no. Na de wanyo no. Na no mi aka wo. Oh wawie. Yesu akase ato. Owie ye no. Afi no mbedi aduane no. Awro mo na wawie. Verse 23. Verse 20. Verse 21. 21. Yeti Awurade asa. Yesu ka sa. Na ho yira no ho. No odi adanse se na kura bi se mo se kwa me se mo se mo ba ko ebe yimi ama o mo didi o mo rom na wo ye no o se mo ba ko be yimi ama esuafo ne hwehwehwe ho ani ana esuafo ne hwehwehwe ho ani efisa no ni ko aka no wasam na osua ni ba ko Yesu do no osua ni ba ko Yesu do no ona no twi Yesu kuku ona twi Yesu kuku Simon Petro bu nani se Simon bu nani ka chere se busade o ka no wasam busade o be yina ma no wasam na ona no pa twi Yesu kuku acho mo amko communion ye bubom ma mo no men di biom da. Okay. Me kasa mo direct. Ye bubum. Na wo waje. Na so fo no nko ade. Wanom. Ase no di pa no. Ye di pa no wi. Ase ni anom ano ne na ede aguso. Na wo ye bu abom, wo de tie asem na wa. Was it opatwe Yesu kuku. Ose opatwe Yesu kuku. Eno wo se ne se. Awurade. Eh hwan no be yi wa ma no. Ena Yesu so ne se. Ade Yesu mo ntwa me. Onno die. Ma wo mo na wa wi na mo tie no. Mo ho afi bat mo hu de obeyi mi ama no ni pa obeyi mi ama no onno de onno woni a me de panu sini onno de mebu panu sini me de bebom ama me de bebom na me de ahye nanum no de panu sini bo bu panu sini no de bo o de ma Judas Iscariot no de ma Judas Iscariot na bra o de panu sini ji o wi sai o meni pe actually no Satan shine Satan wura nu ana Yesu say me be some question eti mu a so fo no bubom ma mo no mo ye Judas asefo ti obubom ma mo no de na mo kire yi eti no ato din say communion na se ka ye Passover dia kamo wase mo no po do you celebrate Passover or
Communion means fellowship. And you flash over baby. Passover and yet to us. Tis a big quote to Bible. No Corinthians get just here, come here and come dying. Are you Christo Messiah? And then be careful. Yes. Be careful. Look now say still. Let's say for no money that's what Pentecost dear. Be careful. Yes. The once in the year and you celebrate Pentecostal festival. Yeah. Yes. You once a year and once a more na watching tinu munnim date ye Pentecost munnim so for some quote na actually dey kan share ready he what quote sa quotation no enemy quote Corinthians na who quote no Paul dey no watch Pentecost afasha ni tum watch tum autumn watch tum adaduonu no o kan aya 16 First Corinthians chapter 16 verse 8 Maintenant Ephesus Paul dey kasa was maintenant Ephesus akosi Pentecost akosi Pentecost efise ye bia pru kase bi emu adwuma ye abeso abamame enhye be pie firi mama no timi nko ba bia metrase na twen Pentecost afashe no ma celebrate the youngs living here 7 days Sabbath Sabbath apostle kwagma many masa from the whole world yes celebrate Pentecostal festival. Yes. Because you did that once in the year. Look at him. You did Passover no once in the year. Yes. Until you bet me celebrate the 50th day. Yes. We did now watch it. To we bet the 50th day we did 13 8 17 times. Oh. Did 17 times. Obadi ambani sanka. Amen. Omiakumam. Me go commercial break aba. Yes. Ne yaba abeto aso. 17 times. And the day was a son of a dear. Oh, so much a go The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot. Tifen will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isola do sudie Yesu Aji trust Nawsam neveti miyama yati yami asipa Mwamu ise nyami ya kwainwa Krona chiwati Doso ni sebe na busama so chimishe Tenswele Wajenga brini kobika wenina she Inaje wajisi kansa na Tobi kwana kosa ya Wawewe Wati Ebrena so jidini eyedi so nya okupo ni chosem suya yedi be nyami adwumano obisia sori bia ya sori pati oka wabua enya sori bia na ya sori ojidini na hwese osofu
watch your friend in Munusu. A friend as a woman, though they are two when him say, while we are in the bra, we are praying in Munusu. I have a trade many parents inside. Brabedia, quite chain, you mother boy, Yami me muna money. I fed ya quanche muna dosu. And then I doesn't. I trust someone in Conto Ponqua. Nami mania diempo. I saw it, ya, sorry, Anka. Uncle Confora saw them quadjini sumen fio so phobia. A Korea chain, Gracia. Asante Enterprise, what have been Yamana Santi, or something to Sunday Radiacano. Udia ni pretu you mention ni pasunti. Sonya me frewa na se wan kasa frewa wo sofwa. Ai wonyu man wa na bachire. Hwe na se wonyu man fanya mi akwansoa. E chese saka wa sofu wonyu wa na bepua da sameni na kwa. Ai she Tonton poni krono na beponi pamba. I try say, hallelujah. Amen. Amen. Do you celebrate Passover or communion? Some celebrate Passover there, and you use the new Passover way instruction. Yes. The new Passover is an instruction. Yeah. Yes. I see Yamfa Bobe. They are showing come out to also that the calendar. Yeah. Oko fabro ba so an calendar. Nim se aponchi moja anye yellow. Debbie. We are saying moja anye yellow. As a liquid soup. Tiai. Wadi na odi ya nankasa no. E kasa kire wo. Wadwumbu fo. Enso Takashi ne patapa so. Ko nim bidie patapa. But who is that? But hanga me Debbie. Oba de man ti ase. Amen. Ye ko ba bunum. Ye ko hwa de bi a chokonko kan ha. Passover no, mi hye no. Bible aka che se onanani nyadan. Eni bi. Nani ona ye ko onanani ni obi a o ma asuo. Okay. Wonyi Yakopon eni. Ti do chini die no de o won kwan se onom. Otimi ni di didi one pronso said ya kan the book of 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Verse 21. Also then. Muntimi enu awrade kruwa no. Also muntimi no awrade kruwa no. Enya humbode kruwa. Muntimi konma money kruwa no. Muntimi di awrade. Muntimi di awrade pronso. Enya humbode pronso. Amu ko di money pronso. Anamo sha awrade amana. Anamo sha awrade amana twini nkunu. Sha. Say de bo ye ni bia no. Sha. Mo honya din sin na. Mo ho din cha oba din Yakopon na. Dabi etimo he na mon prepare no ni brem. You prepare the said you know about the Yakopon shot to my. Yes. About the Israel. Amen. Omanti asembra. Amen. Passover no. And na cheche mu. Edu abedu baby e bedu. Yes. Ma wani so na. Yes. No wani so ntew. Yes. No say fo no oje ti wo baby a wona mo no nya. Change your past and be free. Yes. Because say you aso abedi mechi. Tete. So for so sesa no. What sesa no a me ma ye bi pen. And na mesua de edu pempen so. And ma sesa me. No. Be padisuya. So for being padisuya. Me the line me na me sini tuga. Yeah. 055955 2686. Mon fango so ego TV ne so. Yeah. Mon fan to so. Mon fan to so my. Yeah. Yeah. 055 955 2686 050 76 90 000 050 76 90 000 055 955 26 86. Ubetimi afre ye nanu se wa ma nanu nso so mo nso metimi afre 0271 39 79 06. And so the good school screen as ya. Munya no WhatsApp we my. Yes, mama da. Hello. Hello. Hello, mami. Hello. Hello, Pacho Metunka. Pacho, good evening. Yeah, good evening.
Apostle Yamisha or Encheta. How the church, and then the many are the party, Mensaka, the dear my friend and so Mensanka. Uchirinkwa. Oh, yeah, the farm, me didn't give Miriam. I talk as every. Me free malam coco. Nobody knows. Now, Uba Hanum say, but not me new order. Me bra penny na. The dear can't watch and it's not me new. Last year, I'll be a coconut. You don't know. I bet you could say to honor ya. I mean, self. Amen. Nobody knows. Do you celebrate Passover or communion? Hello, good evening. Yeah, good evening, sir. Me touch your friend college. Me catch a fish with you. Meet you, Adaruma. Oh, Meniaji pa daddy. Amen. Pichi, Meniaji. Me free wa free wa me nyauda. Good By sir. the day, about to have the machine nyauda. I say, asada and I'm the meradi. Amen. You see, my sister, you name me bia. Na ye ina ho. Amen. Because my sister there, wa me yachi nyama be brasi. Amen. If you ne ko there. See, they say about what so they say in your market because my better say we picture up many cheap Amen. Amen. see I need come back ya so. Let me shop I see my video with pitching wait say one your boy my video be brave you or na me bo. The yakopo say say boy me meeting manya sanya man. Meeting ya bokra to see about say Oh dear. Yeah, Gidi. Nobody shall. Amen. Amen. Ya mi shop pa no unko ni na. Amen. Amen. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Amen. Meet you. Okay. The patrol na ukutu scripture ni say you can say grapes no communion way no and say diluted one. Yeah. I say fresh one. Yeah. The patrol any difference. Let me say me this grapes no you should know and no every overseas Iban you down to me another I want to pay. Yeah, one penny. Grapes. I cannot get to talk number this Hannah. I'm near one penny. David, is be a new or be a penny on. I didn't organic way, and I'll go on a panel bed. And then Tiamincho Mukakra. Me Machima and fresh is here. The Yankopon penny say, Obi Aquaye. Now, the be a good say a baby 2 years. Preserve. Well, preserve, I didn't say 1 year, 3 years. Sakami cannot get more some yaka. Then you met him the monoso. Na bread no should prepare anything. Bread need you adaruma. And much you say, yeah, bread need you no Ukrainian meaning. A different from best bread, different from tea bread. And it brotherly at the station and get be yes sanity the be blood near Sronko. Yam pot will be a because I mean church. I saw for you. I saw for you. Yes, I saw for them friend. We started to meet you watch it. We started to meet you watch it. We put that friendly people bring a make sure already. Then person media guys say we so and share a day with them. Since I started to preaching me who said now nipa no more every one year and said the sorry the kid branch I will home please but first no who go out I won't finish that. Amen. 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 And a crap. And a crap. Now, Radia don't look down Puma. Didn't I idea who bury him? Amen. About the incident. About the incident. The Mishra and more Omukimi saw us saying, I Radia Romukimi. Why ya the papa and Uncle Phobishon Bande. We could be more prepare some quache holiday means I'm a mra. And tell us your pony and one meeting I win. The most one yanamon monkey can move my and Yami watch and come into Mimra. Can be a come up pan of papa at 10 o'clock or cono. Ah, come a ban of pa. A jet to your papa. I'm a something. Hey, I'm dear. Radical. We have waffle. Uncle. Hello. Hello. Meet your mammy. Hello. Papa, good evening. Good evening. Oh, when church said, I might, I said, you won't quite some pan, and then quite just some out church.
Anka nanka me say communion is different with Passover. Because communion my dividend. But now monthly and now so for no yemayen. Roman for the say it's different. Yamisha be right. Amen. Okay. That's really Yamanka. Dinama Passover no. Ayira Passover dini ya ayira. Serious. Ayira. Communion when your friends are communion. When your friends are communion. Paul the boy yes din, but your body din what say din call the friend. Our John, you 1 Corinthians chapter 5:7. Read English in your read you the friend. Communion go far away. Yeah. First. And now we hear say your parents we now watching. Hello. Hello. Good evening. Yeah, Beacho meet you. Pastor, good evening. Yeah, meet you. Also, Messiah Mistral. What's your answer? The Messiah Juma would be a nipa because me madam for you to me to let her any program or no entertaining. Okay. And I'm in to come up into common amenities in a two program. And when you mean a meeting says, nature program best almost 2 to 3 hours. Okay. Me music and a program by then who say a Christo former Banya for say New Testament if I knew to manna you can say Old Testament change. And I'm saying say Old Testament would there. Set a commandment say Old Testament will know. And also for me boy. Tight no cry tight. Commandment. Tight in no mudi. Old Testament. Yeah. And Sister Sadia, I didn't know way commandment said that are not kill, that are not steal. And we work with this still as Christians. If you're day in Africa, we see Old Testament, may you find into my NRCD. New Testament in Kwana, a BC evangelism. So for your Mistral, Amen. Madame for people knew what had a crowd or when you said Dama, yet many I said that follow. Amen. Let's throw later after program. No problem. About Islam, baby. Amen. About Islam. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Hello. Matu Nkakasa. Aha. Meto Kasa. Ukasa buno uko tu ya friends uka chere o ma meti ase se adeno yendino afiafe entino ya kan say afiafe no na wo woto aso no so waka say yempa mun kan wonu nkosi da obeba entin pese me gusta chire mu kakra se ye di no afe no a yentwen na say ye kan wonu a yentwen ya na afe no sambra ansa na oh bra ma ka se nwa asem ya wu ken communion no se da wu ko di Passover no won dwiri kan ni wo na so we di aduan because yemfa bone nya dan enkodi bone suti no be wi won ko kana sam sai ni anka sam na kakra ne baba ani e do ma ko se ye ko ba o masu Yankan non tia. But yankan asem na tia ni ye. Tia asem no. 11:26. Corinthians. Na debia na mobedi pan no yi. Otia o se dem mobedi pan no. Number num crew yi ano no. Mo pai, o se mo pai. Mutio. Aha, mo pai. Ewrade wo no mu kan. Ewrade wo no mu kan. Kosi so beba. Yeah, mo pai. Enti. Hello. Yeah, meet you. Enti. Who can say your friends say you know afe no. Me na make an about na kan. Who say your friends say woman wo mu dini na. Oh, so on chire mu no. Ama me tia say woman mu dini na ochi enim. Eni babu bebia. Woman wo mu dini bosomi. Eni babu bebia. Woman wo dini de enim. Eni bebia. Aha. Enti ji say a year. Enti na year ni day no. Year na o date. Our data Bible na say did 14th Abib. Biko tu 14th Abib. Yeah. I know only 14th Nisan. Oh, okay. You mate. Ana wo say e kan bibi wo. Wo ka say Peter. E kan bibi fa Paul. Yeah. Say wo mo a your friend say wo nsu ade na won kronkron tim wase no. E kan ne homa no toto no.
sua wɔkan asɛm no fa Paul no na wɔtoto no ɛno so wan kyerɛkyerɛ me pɛ sɛ wokyerɛkyerɛ mu kakra me nkyɛm ni sɛ adeɛ no Paul no still no ɔte Passover nase it be quote to 1 Corinthians chapter 5 verses number 7 kan kyerɛ ne yɛnkɔ 1 Corinthians 5:7 ma wonya ha 1 Corinthians chapter 5 kɔso verse number 7 ɔse dɛ wɔte entimu yi mɔre kadada ɔse wayi mɔre kadada no wɔyɛ mɔre foforɔ sɛ wɔyɛ ɛma yɛ mɔre foforɔ no sɛ wɔyɛ piti sɛdeɛ wɔyɛ piti no wɔkɔ yɛ twam dwan wɔgum yɛn twam dwan Kristo ti Kristo no Paul ti ase sɛ wabɛda ne twam dan adwan na sɛ wo still wonti ase sɛ Yesu yɛ twam dwan a wobɛka homa na ɛdɛn atoto no na wonyi ntu sɛ Kristo yɛ twam dwan a wobɛka ɛdɛn atoto no deɛ ba ne sɛ wonti once na yi anase wobɛtoto no hello meju so amen na yesiadeɛ saa sɛ akwantuo a ɛfa health ho nti na ade sɛ mesɛm adwene kakra na mesɛ sɛ mebusa meju kyerɛ sɛ wokeka baabi no ɔse yɛyi ne mu saa a mede ma mo na yɛbɛdi gye mu a sɛ ɛda a ɔbɛba bɛfaeɛ ɔno wankase yɛbɛdi menim mo tie menim mo ba yɔn wɔ agya ɔm no deɛ ɔmbɛtumi adi ɔno no da na ɔmo di wie no ara no ofiri hɔ no ɔkɔwu ɔwu wie pɛ 40 days wɔatu akɔ wode ne bɛdi biom wan agye sɛ ɛda na du yɛkɔhyia nsa na yɛbɛtumi asane na mbiti ayɛ dɛn ɛdi biom nti ne deɛ no ne fam deɛ no wɔyɛ dɛn ɔka ɛnyɛ yɛn ne yɛnni biom second question metio second question so say tax here I say it's tax ana wada roma mesraw ke yɛm bezi wɔ topic yɛ abɛda wɔ nei why meda wase ɔba de nhyira bebree ɔba de nhyira hello yes sir hello ɛgyanya mehyira paa amen yeah yɛkyekye wo nkyerɛkyerɛ no amen mama yɛhu sɛ Passover no yɛdi na afiafe yeah na communion na yɛdi no bosomi ɛno nso ɛfihi communion no deɛ ɛnyɛ biblical o ɛgyina me yi o sɛ bibisa question sɛ do you celebrate or do we celebrate Passover or communion? Okay. The question is, me yi Passover na pie. Eti be how go nya communion no? Fabra. Bible ni bi de e mention communion, but me person me tell say, akwa mention communion no. O ko check your Old Testament, o nya communion order. Nya communion. Nya. Eye Passover na nemu adi ba. Tu we mo Paul na be sisi dia man say, ye ji kwa Yesu no, onye communion dan. Nebo boy ye Passover dan. To a Passover dan dia. And no maybe a new Passover. That's the reason why in tia when you sue a ye bobenu, where the color of bobenu, ya shall come at war and pa a giant blood pepe. To Old Testament no on Yanko di bobe. And a see no the sham come the man do the bushia for no. Did the bushia to the Pia Miko to Mam, and my Bible and Casa Yanko Hebrews. Chapter 7 verse 14. Verse number 14. I said, wasn't a dead the perfect? A dead the perfect said, you the museum, and you ready? Yes, and you ready? Yes, to Pierre. Abani pass of an idiot. I was in here. Amen. Hello. 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 Bajo betu kakasa. Hello. Bajo kasa wada roma. Good evening, Oda. Good evening. Would you be akasa free? I said Christine, I said Zeno. Okay. Sorry, Pacho. Hey, and the what say I dear Pao. Yeah, me clear so for na easy. Communion no ye be good na ye baby. So what say about the Christian here. Baby, what say about the Christian here. That was so especially
yɛyɛ lockdown wei na da ne hyɛ ase sɛ ne show da me kunu so tumi nya wo so show ɔne wo yɛ adwen dade very good wayad ɛnyɛ pɛsɛ dade ne papa aba wo na ne ku di mirika na waba bɛtena wo te sɛ fa menim na waa na obi afrɛ no ɔba de nhyira no dade nyame nhyira wo ɔba mɛkyerɛ no dade ada no mefrɛ wo but woamfa woa wo line woamfa ɛnyɛ me o dade mefrɛ wo kɔfo agusu mɛfrɛ wo amen dade mɛfrɛ wo a wo line no amen na da mpakyɛ nyame kɔnsa yɛ ɔkɛseɛ Napa jiye pio hawa yungumu. Amen. Kitete yayera. Amen. Yami shira pa. Onshira asumami. Yawa onye okesiye. Amen. Bye. Yeah, bye. Yenya wo ye mistake. Wa call two mistake. Yenya bom ne de ko. Ofino be chinchire no me dia me we. Ani me Bible be gwa. Ani Bible no de. Bible ne ade teachi akira wo. Ade ne ni so. Nipa no ye na ade no. Wa kira wo de fa yo. Wo se me kwa me de. Who crowd at yes? Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening. I'm show, Papa. What's your answer, mammy? Better in this affair. If you are obedient, then I won't say. Now, say, Danny Panuedia, this is the good half. Now, then I won't know and no me able to have answer. I'm going to tell me. The same Kasa, not a wood nimore. Not a bre what dear John 15 verse 22. Some man can't show one church, we say Anchelawa, and Kawunim. Now, Fadia, I feel much Louis. No one's a somewhat journey. We won't watch the proper one. No more continue said your padia. When you were born, and you wouldn't born 1 year. No 1 year. But you, Tiziano, Ola ni munyo. Anyone in China. Hello? Pacho Brebium, I meet you. But you never funny business will decide there. So we never funny media only. We say we never funny media. Or you're right, Anna. Why not all your papa Libya? Own your papa Libino. Ebia Nipano will grab a beer, won't mean baby away. Nothing. Tear me. Tear me. Now then, come in on an individual. And I was a Jama open work of NY. What was up for? No, then I will tell you what on the Fenawin. Ebia. Eti passoria on my now follow. Why? And triumphant to two who say was off for Nimtino, what you want us to win him. And your son at Teddy, I ban Sadia, Yanko, Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Verse 14. Verse number 14. So tia kura na so for nya na wonya bia na monya ba ne den ya. Tia quotation. Munya wom. E ba ne sa dia dwane just as for na wa prise onya bi no. Oye di friend o che. Oye di friend o che woni friend ni kwan. Na so di friend che ni. Woni na ba ni friend ni so for ne kira kwan a. Mumie ni nyina beta. Mumie ni nyina gotam se akira. Okoto wia, ne ba wia. Ho na gire nyonko tata. Dia tia kura na se. Wotin kradin kura na achi ayi wo ho ano. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, so don't you know what? Amen. Yeah, you know que Amen. Okay, second testimony chapter 2 verse 11. I think to her. I know you should be telling. You said you cry. What you really see? Oh yeah, so free and quality. Na ko pede smart aga mu le tu. E dia brawo. Se no mo jin body. Wo ya kwabu atai. Do the ko so do do so we are the same. Ye so mu yakopo. Ye so mu yamia. Because o ka tell you say and you friend you friend back. E bi you ka for mi na ma. O mi na to amna. Ene gota de mboto mu. Mo cheche be so so di alagu. Ko lagu no. Okule ba kai. Yeah, see. Now, so talk about Kuba from how that you never be tell the Abu. She. Now, you want to see many are called, but few are chosen. I send up as soon as you know the and so also maybe no Medina. No man, no moja. That will a mayor or cut them back will be there 2 minutes if you want sanity. And you could punch it out. One shall Amen. Amen. And maybe I'm over here pretty well. Focusing about. Maybe a new lockdown can be chinchin.
But me na what this question fa na mo bi hu ante mother mo jawa. Mateo ba di inshallah. Amen. Hello, okay. Ba ku bia fa mafi abrocha ba memfa prep. Hello. 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 Good evening. Yeah, good evening. Make us free with. Okay. In fact, we preach your mama boto. They are yira. Bikwa go bu biscuit. No, they are matching. Someone find you biscuit. Nya daji. Oba de bye bye. Nya daji bu biscuit. Ya ye communion. Si we chira so adan Yesu wonam. Bibia betwi de adan Yesu wonam. Bibia betwi de adan Yesu moja. And don't follow the principles, the rules. Bible not share the enfanyo. Muslim fair no nyo. Kobu bibia gu bibia manam de gutom de match na so mo no. Hello, ya masa twasi Ghana ani enko. Baba asem na oka no. Si esi emfa nyakopan ma asem nya dwuma dia. Ene empa cha ba bi e be kopie ni nyew. Ose ma nipa no nso no nwe. Mama so for bia nfa na dwene ma. Se person odi ni na betimi adi. Person odi no cha betimi adi. Hello. 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 Good evening. Good evening. Afternoon show. What's your name, mami? Our bambone. Nanu kwenye wambanga ya yaka. Kamba kwa swano no mani abisa. Kaliponi di akao. No kwenye beja ye ni chene die. Ye kwa mnemu sana. Beja me ni chene. Asaraba wa yere owampena. Godi communion. You. Nigga di nachi. It's so. Nyama nkoye kura wa ya babo. Pa mama nya Passover. Original one ma. Who make charge one time. Omububu, utu se mesi be you na me. Enye it's so ye ba Papa, na me show. Original so mami. Yeah, wada je. Mato machines. Sorry nankasa sika no ye dey prepare and ye prepare communion room kese and ho niam nyina ho na wo afi no so a iwura prepare na ye dey chinchi bibia kama so fo obedi na iwura ho ye ne nyina ye kwhye kama ye pa no me ana meto ye bibia kama prepare bi apart from communion blood ye ntu of no ye ntu of bibia mu ye prepare no ye bibia mo me ye ma de nya kron Nam sauce na muto we ni ekoto vino communion wine na to yedin no already made obi na ayo to no see ye fa de yechim yusu friends bobe ni munsuo no yechim ene bi mu kra communion wine no ma ye kra enye bobe no mo yusu flavor yeah nam dia wo bibi no mo dia ye no dia be jan dia ma see no yusu natural wine no see ye dai yusu me kra na chim me wadaje check me man so aje di no wadaje nti prepare papa mano no nyam mpa dance on fa so nti woni de adwomu wura ni nyam ye pe adwomu wura fa so nti na enwo akoto no di sudi adan awo no ti na nkati aye yam no wodi konkonta fra enti wo so fo so aje bani wo trim e o mi se bobe no tima o ba boka ase wati mi je wani dodo ma chima mi di nya we nu abrobe a mi chimi ye no when the boy had dinner way, when the boy had the bobe before the chim bobe, Albania way, say man. I probably me chim, I probably back up panel, and a dinner way, and for half, Kitwabi, then chimney track, I came them chimney in Yahweh. Wow, I want my years to go in the motor I have four. That's all about car. Yeah, we come aboard that way. Easy. You be chimney answer in your way. You be chimney in your way. Where boy didn't way? Yes. Hello. Hello. Yes, sir. But good evening. Good evening. Pacho Kasafri. But can you see that from the dialogue? Meet you.
Communion na so no ma ya me da fa we. Ko ya fala me bia na ni bi ba mi se ni dia. Kwa so yo mu di kura ni bi da. Yeah, so ntimi Old Testament fra na nani. Ntimi ndi. New Testament be fra obi a onji ndi ye. New Testament on nani no Old Testament na ne wo. Abe unbelief wo be ji uji dia se obo waso ansa na wadi. Ti bi wi am be me dia so bo kakra be wo no mo ye bomo susumi pu nyina na mo ko. Eh. See. Aha. Me to bombo no rough. Why did swap it to a pam you do some 1 aja 2 oba 3 hunkuku dream what come heaven in am Jamaica mura mo ho so ye so far body Holy Ghost man can biom ya ka Holy Ghost Holy Ghost my brother o dia ya na feel like me mlaka kana me yajiga ya ni ndu ko ni chame kwa bro na se after ta to se bla mi se hello ya mitio Mekene kwa bro se mi jena o 14 de gudu ere baba ere badia menta kwa me ti aso no because of 69 me da pa amen the ni rock down na da wa sale obo me ya mon pa ehwe de oba de ne be ehwe de oba de ne be oba de nshira hello yes sir hello Pacho wada ru me to nka yeah good evening that in Pacho when said in fact me need jom pa nyakopon yo kese on slow now again you ade ba ko bi da person maker me say e bi fu anasa so for nyakopon from so me maduma what they do na ade chibi e je na so mu say school crampo na nepe we dey class dey we dey bi ma ade chibi e ti we go free 1 to up to 50 so I say and she say so for we na say we preaching now that's on share the odi kan ono mu because esuno papa ni tan o ye ya o nko ko ni ba no so fa no ni aduma the we ko na fa no no de ni ko titi tin now we cover the new some chiro bible ni so me de ko heaven ni some me de ko heaven no ka na we so for no ni na so no ko na usia na ko bi ko te sisi ni na ni na wa fa ti na fa so for no so for ni e ti me pa cho mi de nya and so ni ma se no me pa so tire me enya ni no ba ni nya ni no ye ni fa no me very serious. Serious, wow. Serious. Nipa no be na ade no. Oko. And what to the no hey it say exams aye no yeah obi per shortcut Oko feli no open straight answer hello hello yes sir Ozobo yes sir ojira so o eme o Ozobo ya me shawo ojira so baby yeah yo ka de wo mu pa na la se de to for the mood of papa asofo ni bi wo mo nya di fa trofo o mo tiki say teaching we ya say de bia pa bia betimi adi communion na awatwe ni o mo so ya trofo bi ani ya ncheche acherechire fa trofo acheche fa trofo nya me shewdi ajuma pa o ye no ko se no ye no sa wa amen ya me shewdi pa o chance o dia ai ke no ba o je ma so no ba store leta ma floor no me ni wa shia wa amen ya me shewdi baba o chance mami so for mo pese ya me bo a yetimi ba Saturday kan no ni this na kan no ye pori de na ma no tudwa o bibi kakra na so asene dia supporting kitua bi ensa na yentimi nya bi ni yentimi fa metra TV ni so yes na yen church ni mu nkyere nkrofo asabi kwa de communion mu nni bi kra o mu nni bi o ma sori ni ni da bi o mo ko Jamaica hina moko so for ni to mu ni so ye masu wom ye ni communion hina moko yi wa nya me so do no he gwadi hu ye mobo do tim kra ye bia ma no krampo wa ya anya ni ye me ye kobu na tan na mo ama ni bi kra e mo de mo ye nkyere kwa ma ye dai basa hello yes sir. Yeah, good evening, Osofo. Good evening. Nyami Shirao. Amen. Nyami Yokese. Amen. Nyami Mauso. Amen. Pempenswa Nyami Diwedruno. Amen.
comfort in San Council. Amen. It's you are a dinner and a family, you, our program is nothing. He said, "The anywhere you feel." Oh, you, it's you, Yamisha, York. Now, near air coso, Ghana, air coso. Ghana has obeyed you are 7 years. Unka Lini say, and I am soon. Sabi, and Kadia, a bed near my send the queer and outcome. The way I will see kind of queer, the way I will see the Bible, we see a church, the free a tiffin, the Kusiana for Yamisa Yaminokasi. Amen. Now, your woman is a Ghana Hasania, Yesuban Asiapa Koyeno. I said, Ubia Pentam, Ubia Tigana Bia Pentam, Ubia Pentam, Shortcut, Ubia Pentam, Omin said, you can't say Yami Fanny Bois. That will be a little bit Soriano Pat, no better say. The Balban in Channel that me call the we, no one sent to you, or money that. Sana, or 2 for young coupon or 6 years. Then so, as I said, yeah, penny said, oh, Nanny, to say, and says, Hena, Yapako, Amunia Papa for you. Then, and the crowd continue. Yaminokasi. Amen. Oislau, on Crow at Tabam, and mobile money near there. Amen. Mobile money near there. Amen. Yamin Crow, on Crow, Mamma, Midinji, Quadrancoma. That's it. The free feet, that's it. Chatama for Yamisa, Yaminok, which loves mammy. Bye. Oh, shortcut, a woman for your Uria. Yeah. I saw what to do, Tata. I saw an age from what? Yeah, no, also no Dominica. A process. Hello. Yes, sir. Hello, Daddy. Yes, sir. Daddy, good evening. Good evening. Yeah, Daddy, Yamin Schlaup. It's you. And then what being in it? Amen. Daddy, they suffocate. Okay. Amen, Bana. What being any papa, Amen. Not to wait till I cry. Not to wait till I cry, no, but no, I kill him out there. Amen. Because I from Bano. From Bano. I can't no cry. Did I remember Bano what being any? Amen. The German penny for no. Nobody knows. Wife and friend. Okay. Why are they? Mati, nobody shall be on your Maswadi amount. So we'll pinch your children. Yeah. Said you by your own contract running children. Nobody shall. Yeah. Bye. Zainu. Hello. Yes. Matunka kasa. Me see me can't cry. Me teach you know. Okay, we more. Me to me go so for you. O fa na we more one botu. Me to ma bi la keshi. Communion what den cho wa ni won wi ehia lo. Dabi anu yeshia. Communion anu yeshia. Aya he na ba anu yeshia. Dabi. Ni sani osofo ahawo. Be wale ho sa no ni. Dabi aye bi na ka fio. Ke be ehye ke wo ye hewale obey wale kra. Ke be ehye ni atichi ke ubanyo o ye. Ke ko to ya ye. Aha, e wo jina ke ko ye hia ni ubanyo ye. Ke be ehye na afie ni ubanyo ye. Isana wo bu ke ya. Ya ba be tam wa shekam do akọ. Ha na ka ba ya he na. Wa ka ba wo ka mi ni. E wo na ka ni. Wo bi Antone. Esa ni ma he ko ye store mi. Dabi. O fa ni Dabi, afele na kan. E won ka he ko store mi no ni your store kra je papa ni. De papa ni.
morning male konkon le twa cafe community je na cafe le wo dwe papa ni ni won wole ni wo so le wo sure edi ni ade atoso keke wo gbe na aka fono keke aka communion wine si je papa ni na kona aha ufare na kan ade na ye ton communion wine no market ni entimi ton ne bled ko bisa so fo ya no mo chire so fo wo he ke bread e fin da ewo ahe ewo communion bread ke eni na nu efe so fo ni sanefi na kan esa no ya here store aka wa solution okeke ene no so ya nya ne biribia age se day na ya de ye no edu answer ha yeah okay ora we yan krani ntimi nka ne se nkyira obeti ase enkranfo ye homowo homowo no mo ye no homowo no du answer na nkrafo ye pepele se wadi de be chena se anya sa no mo ye no mo ya na kan bon mo shin wo fi homowo answer na edu a ye woda na mo de ye pepele asama ye ade na pepele ni anya wo store Dabi, ye wo to ye wo fie. Eti sa na Nyankopon so de na opeso o che say, communion no do ansa nya prepare communion ho ade. Na tenuru ya, obi enu e so oye hu bibia. Yeah. Ana obi de wa ye de akosi store. Do akoye akosi store ni ye fake. Because they na inri. Because Nyankopon de no si dane ye be na ye yisu. O yisu wi ade kia de be kan ye nhwiengu. Yeah. Yen fancy ho. Eti dia ko si store na si ho how many days? For how many days na si ho? Si ho by 1 month, 2 weeks o. 3 months. Ibi o kwesi 6 months asa na wokoto. Eti ene fanta nyina epe. Wo hi. Ehi. Yo wan ka e ko do. O fane da bi ka he no o fane. No ma jo ni mo. Amen. Okay. Amen. Yo. Hello. 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 Hello, good evening. Yeah, good evening. I'm going to go to here. Bitio Wadaruma. Okay, so Mike Mitio. Ever since I mean I was to meet this message. I was good on your we divine here the church. Already we am about. Amen. Bye. Communion once in the year. Exodus chapter 30 verse 10. Exodus 30 verse 10. Koso. What's it dear from dear? Yeah, dear we so. Our nibidem. Afida once in the year. Ye ni na nopa. Mo dem hwo. Adiri twi dindi. Ni brofu dindi. The Lord's Supper. Yeah, the Lord's Supper. Your family brofu kasem. Okay. Your lunch. Your breakfast. And your supper. Yes. It's like it's a breakfast your time ben. Anapa yes. Lunch time ben. Ewiabre duane. And a supper duane ben. Enumere duane. Adentina last supper enumere duane mudi na anapa. Hey. Honsu asemu. Adentina anop enumere duane mudi na anapa. The Lord's breakfast. About the Lord's breakfast. Me say that you to basic fam. It's also for dimirika pe nyina. To be kedi nechi. Yes. Si ahwe no, ye behwe. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Lady, I can't say I'm sharp. Now, I some back one person beside me say, I saw now, Bano, Obum Party, and I saw brown on person boy. Obua onim, Obu also onim, Wabu and Naguso. Obua onim, Mark 7, verse 7. Mark chapter 7. Mark 7. Verse 7. Ebi mo so de anie. What's it? Ebi mo sore ne kwa. What church and some in the past. Ebi mo church and some me say we ye bi na me koye bi. Mo church and some nipa na ahye. Mo Nyankopon sha. Ana ma to Nyankopon de na den atwene. Ana mo kura nipa. Ana mo ko fa nipa de abram ti. On ko fa document nipa church ne bram di a. De ebe ko so ana. Why are there pa?
Bi nam internet na fa nchechire. Ma so de ma. Bi nam internet fa nchechire. Na mi sha pa na we bie ni wanyama bebre hu. Amen. Yetimu sa so for ma be die omo nyama mo ye nyina fa nyame kwa mu. Omo mo pe na mo de ye nyama because so sha mo nchechire ma otimu sha mo tu yegu. Every first Sunday of every month we are no side. Wait, I talk about the baby on the church. We blame me. And he said, "Ne, we buy me the buy group kasi pa. So we kasi na in church we be asim. I don't pass me yet. Tuamu mutie bi pa. Seven na sitting na buy us church we. Na kanya church am di beni. Na this pa na. Edi ha na re omo. Omo person be from be say juma we nyina na omo di aboa. Obadi nshira nso. Ani Amen. Amen. You will be a moment young case. I mean, it's me up watching up more. Share holiday. Hey, you make teachings. Hello. Hello. Yeah, me too. Kawada Makasa. Good evening. Oh, I'm watching ye. Ready, woman will be so much in your watching. Bye. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Nana, what you need to preach you over the minister of Yiba. What's your answer, mammy? Namisimono, because of a different for the incident, mammy, it's been quite sorry, mammy, about mammy, one of the representatives in the UK. Okay. Mammy, hosted pastor, okay. But because of suffer back, you know, was them away. Oh. And you know, the sort of mother count in a way. Amen. And the beginning, I read my platform. So, amen. There's a lockdown there, the Vano. Amen. The bounce of mother well. Amen. And Mr. Danceman, you're from John Quad. Now, if I told you, I thought this word on someone, Omaba, the Mobwa, Daddy, I saw not what they are showing you. Amen. You heard about it in the bay. Right, it's a minister. Hello? Hello? You see, men could communion now watching now. Men in the Bosmia chassis. A Passover, no more than the communion. Omoham. Hello? Hello? You prepare your Dear, I feel the dinner be do if you teach him. I just say, I come with me and say, not Passover be do to prepare home every week. But the I saw me doing the doctrine. Now what you be? So we see when. So you put a quiet papa can't me. A quiet papa can't have me. I got to Vinto. I got to Blodo way. I will work with Fatraza bottom. I got Chaman Yamema. Hello. Different from best blood. Hello, Daddy. Good evening. Oh, but your friend Patrick. Yeah. Because if he adenta. But your question I may be saying say Passover now can Apostle Paul can say Mundini Dano said Dano one chide. Nti eno so count na me to me no madwen say eno so count na mixi asofofo no na won so wontimi nka no krankyere be pon kan we verse say munni ni dawo o say de biara mu bedi Paul de ni ko yisu de ayedidi wa menti yia no bi na bisa say Paul no wakasa no na de bia no odi David bisa ko say Paul na okasa de bia no odi o ka do say na da mu bedi no
eti eso mu sa ade ni kitani day kitani ya Yesu Kristo ni asiafo ni wie no wo ma ni biomo Debi wo ma kwashie ngodi biom eti okase de biara no a ana me ye bibi e kira won me kira se fa ne se me ka kira se awurade ya dom na se 6 match duru a 6 match de biara ye be di 6 match bia de biara ye be di mi birthday bia no aya abrame ncha wade enti o kira na beba I just say me birthday ni ya na dey it is so why the de bia no yusu ye wo no and you just watch na kodi na mo afina ye di ne da ye si no ana na Paul kan wasam yes I don't just say de bia obedi de bia na obedi no I don't just say ochina kodi na mo eda afina ye di ni eduro no wow o di bank remofo mu omo de omo kan wasam no omo de omo sala yeah the obi won kremum no ka say de bia na be sala bia no ba ja ponche na mo a no ochina na okọ say dantu kwa ja ponche Debi ha obeka Joseph me say de bia ye be di sala no ti de bia ye be di communion no de bia ye be di no chasa afini ye di communion no the day no sia ene oku check afini mu so a enye day ba ko ne di yeah afi we betime si Monday the next day betime si Tuesday next day betime si Wednesday sa na wo birthday so te o birthday and see one day Daniel wo na Wednesday na esi what obo ay Wednesday born and so e secretary e kwa na be si Wednesday sa na te pepepe to betime do birthday our Thursday no obre yan wo Thursday afi ni day na ko si ye no and how did ye yes and no na Paul kan was say da mo be di no and no just watch na kodi amen oh amen. Apostle, good evening. How do you do? I mean, sure, I know you my power here. Amen. The person me busy say communion no. Ni kura yellow ndi osi pineapple na ba ko na ye di ade. Anu ye bobe. But my sorry me call no na me call Ghana no. Papa no so for no de champagne and some biscuit bi. Eye allowed ana say enye because me the one say me nim nyawo na wo church na me hu a nti the way ni the war ho sisia ne communion difference be ne wo eye good so be use champagne ana say the be use odi en mintimi hu te ji so chechire mu na ejade ba ko no say o say 14th Abib na no so ne dia de 14th Abib mu ni bit ma chire mu kakra me atias Pacho read English Bible in 14th Abib we yanko Esther chapter 3 verse 7 who read it where be read you we so here who read it verse 3 no who read it what we King James version na second read it New Living Translation okay Maunya Esther 3:7 Esther chapter 40 Benwani 40 Nizai Esther chapter 3 Nizai verse 7 it reads in the first month that is the month Nisan that's the Hebrew word no yeah Nisan or Abib Nisan the Nisan no yakwa New Living Translation so in the first month which is the month the Nisan or April do abechirem say Nisan no we can twi ni so a twi ni so be ka kire say ye we twi ni so Esther chapter 3 verse number 7 wasna bosumi edi kan no ene bosumi Nisan ayo for this what the be twi e fa say dey for this di kwa English month be April enti eno ano no to a month how many day aye didi Ejesia month no we calculation no about 14th Nisan be si no and day na ni day na se we dey mudi tie calculation na be 14th Nisan be si no no akodi was 14th Nisan e bit me Monday bit me Tuesday bit me Thursday Wednesday sa it is a day na Paul kan was say da bi e be si no 14th Nisan amen yango. Hello, also Patrick, good evening. Because I free Germany, Uncle Bensini. Okay. Me Patrick, me pese bi bisa say. Ewrade adidie no. Se obi yare e woni fie. Asofo no timi chichire bi.
de kokko man wo ni fie e man yeye ana ebiem ya ha no asori ameko no yedi no bosome miensa eno nso say na bible no ekafa me bae no na wadru mfimfinti me sro bebre fa che me na ye ni yi correct ho nso mame ena esubo no nso ya ha Germany ha no ma sorry amekro no ye bonu wo swimming pool mu omu bonu nyina wi na omo bie na ensuo no ateneko me pa cho eno nso eni ensutinimu de no ensonsone bɛn na ewom bedase bebre obasu onsutinim bye bye na munya swimming pool obasu onsutinim na munya swimming pool no bible say amu awo nsu atinim nto kai Ecclesiastes chapter 1 verse number 7 you we anu abekan John Matthew chapter 3 verses number 5 near the maunya chapter 1 na no na yonkona verse number 7 was insubontin nyina entene was insubontin nyina entene koboden esubontin nyina entene koboden entene koboden swimming pool obodiem swimming pool no obohim eti ha no media ma we wa ha atufo obo swimming pool no obohim wusu wiade abie mu bia kobodiem ene nam nkofo mantam asamaba dia ene yenko Matthew chapter 3 verses number 5. Matthew 3 verse 5. I said that was ena Jerusalem for. Ena Jerusalem for. Ena Judea for nyina. Ena Judea for nyina. Oni what say anyone na what Jordan ho nyina. Anyone na what Jordan ho nyina. Wo free ko Yohane nkyɛn. Wo free ko Yohane nkyɛn. What was what kan boni? No mo ka mo boni. Ma wo bon wesu. E ma wo bon wesu bontini Jordan. Esubontin Jordan mu. Esubontin Jordan mu. Read English Bible na me ko. Yes. Esubontin Jordan mu. Esubontin. When you get your boss, you say, wait, I bred in media don't come back to her. Yes, I have me. Missy Wabo swimming pool. Missy Jam, and you too. Wow, Bob, I see a more sitting, never bopum. Yes, make your crabby. Matthew 3 verse 5. We are reading from international version. I'm saying, why was I your boss who want him to and then Colonna by COVID-19 by yes, it's who used to seminar. Who used to seminar now? Now used to running water. Never wash anything used to running water. Anything you go past the cobbles on sweating. Yes, running water. Asebaba. Kola de biya dia. Wo runsa with running water. Na so what there. Koko was in sweating mu o se mebo no. Swimming pool mu. Wo wi anu ma nsuo na rani. Okwan. Okay, we are reading from the New International Version. People went out to him. From Jerusalem. And all Judea. And the whole region of Jordan. Confessing their sins. They were baptized. By him in the Jordan River. Hallelujah. Amen. Jordan swimming pool. No, Jordan River. Oba dia wi amobo o man ti asemra wo wi anu akokan ha wa wi su atirim wo wi akokan kan ma mehwe John chapter 3 mama here John chapter 3 verse 22 John 3:22 Yohana danse die foforo yeni ma kire no yes na suafo eba Judea asase so ono won tena ho no bo wasu kwai na Yohana su bas John the Baptist su bas ewo enion ben sali enye Jordan kwa ne bas won ti ayo be chebie wa efisa na suasuo pii ho ayedan pii ho ensu atritiri be ayedan aha eti su atirim na kwa bas mi sra bebre me mfa nyansa wo yansa bia me bata ho na se ye nya bi gu chansi mu a ye betimi ayi bia peto so my brother baptism na kasa ye Greek word means the baptism means to immerse osie eti edunu ma yesi ayedan yes hallelujah amen obodi ne ro agunsuo num ti na say running in ayedan etene it is spiritual no ye chofo ni Jesus mo bompa yi a enso ni dani the blood of Jesus, the blood of Messiah, the blood of Yeshua. Enti mocha no ye do nu ma say sene yes enti wo ye do ye gumete o jam na pe hon konkon scatter area ho nyina enti obi ye di be nu nsom biara no ne body no ro our blood nim it exactly the next person oba no so no exist oba beto enam say asini konti enu kwa so beto on so mani nu ma no so dia awura gu na besin ko man popo nu sumi pum na atafa ko the baba last one de mani due wawu the baba last one
say ya de ba ho na mu ya you want more last no o we was so be abo ya say de mi ntwam tira mi ko fa corona na ya de e ba everything you see you sudan running water I just see you running water and the bank spiritual no sana asubo no so spiritual na tia yes sana so tia Komika chapter 7 they say three yes ati ekobopum nukre ekobopum yes ekobopum de tie Bible na Micah chapter 7 verse 19 na woni kwaso kobasu opum wasna ye hu na obesane ama ne yema hihye no ama yen osi ye hu na obedai obesane ama ne yema hihye no ama yen obepepa ye mumu yo nyina na watu ye mboni nyina egu apunsuom na ensuosuo de adan akwakupobu apudan ebununum eti ya ohuru ya boni gu nsu atinenum na nsu atine de akobo nsu wam na nsu ne de akobo dan apunum eti uni rise okohia wo apunum menko eputafa ako ti no ko no bo asocheba no asasa na chiwa dan oni ba bia akọ odofo mum ye nsu ababo mum ye nya me fo say and so for me fo say and abodi say ya also for free ba ni su ko o fo say dia kanya ko po say menka me fo say nyu wanye ba bia kire ya dwen wo ba bia kire ya dwen and say be obi di mobile phone aba sorry na ye dede and ye chia de say etwetwe aso ti enye bibi ni fantare down na wa twegu so switch off your mobile phone and we adwenchire and wa twero we enye doctrine hallelujah amen what I say ba de dia ma ye si enyi so no de woni adwenchire bia de awo ho tie bi ye tie Bible no yes how ya woni ma bia eno de obi to acha wadwe wo ho so obi aba sorry no want to where you call na so npa nfa kwatrase ye be na call sam to atwa sanete de ye ntro ye nyepu ebi fantalo ye ntro so switch off your mobile phone do na so de no adu phone what dey we shall say when na mo kire ma dwene ye den e wo ho when na kire wadwene wo ho na nye di nyako pa hye to ama he na ba kire wadwene wa ya wie e already made mutimi nya ja Bible to na ko pakrasi na dey na to ho ha chat be me bia na nya dey na ni abre ha chat be me bia na nya dey na ni abre. Amen. Patron Christian brother. See Christian sister. Sister Charlotte from Maryland. Apostle. Where they me friend watch. Nyaminsha o. And their contribution and person me bi kaka. Amen. A communion it there. Makwa sorry be madam fubia mama koja na sorry be mo. Omo mu de npo de tia sorry gate na no nti. Don be di communion. Omo wura mu a udu ha no yi baako. Omo de bread na to wine so hene ya pass aboma ne cap on kitinkiti into room and where you there na akotena ase into do ho se be na so fo ne bompa wi na obi a e de ne de akona no na or the bread na to nu anu wine na gu so into asori mu sa ncheche ne there was say Christopher Yesu ani ye pa na brother ba ko bin so anu no so read the Bible anane no wo pokuase preaching no ye hu na chakaka I hope say ono so ne ho ye ye de nyame asese ye hu mu nyina ewo asumdwe mu ye de nyame ase amen hello good evening apostle. Good evening. Oje me chia me ma moni hanya djuma pa mo ye me chia bibia wo me kasa free Italy me pacho apostle oje mpese me nso me bisa question me bisa niema mienu bi eche ma dwen pa me me Roman ni by mpese mi hu me kwa asore ya sofo communion no oye den wo mo che wi a enkaye no na o ma ye den wo ma san dia akoto ho na de chia no Womasan eden womasan ache edi amaye me pese me hu se eye bone ananse enye bone because eya oshiraso ba oshiraso wi a eya onye den wo mo nkwa na eya Yesu moja no wo nom na communion no maye den wo de hye nsem pese me hu se eye bone a ena ne etoso nso no me pese mi san hu aso dem na ye den wo mu boss wo mu esan so no edisi adiem na idi aguni pa no pampam sa ni ma mienu no e kire madwe me pese mi hu se eye boni ana se enya ena edumre bi nso a wo mo san edin so ye den e fa ye mama so timisrewa ni diem se ena ona so betini a kire me a ena me ma me nso ha no mo se o pese obisa adie bi o pese o kanu ten no ma translate ama no nti cosa voi chiedere? Buonasera, io le volevo chiedere
dove c'è scritto nella Bibbia che il sacerdote non deve essere sposato per essere tale. Okay, tato. Mpacho Italia okai no nyina se nyina ne se opese osi osrewa opese o kire no Bible mu ba bi o ma kire se Roma asofo ma omo enye den enware. Eno na osi ono nso ade a kire na nyo opese se nka obetimi a kire no a medas nyame shira. The beer no Yankopon pass Roma. Name momo na ya hye nkoma to say. So de beba omo hye de be kire say obi nware. Ombesi awade akwan. Eti Roman fo na abaye omo doctrine say osofo anya den enware. Yesi awade akwan. Omo si awade akwan ama sofo nware. Yeah. Eti ho no Bible na se no ka no ayi omo na akofa sa doctrine aba. Yeah. Eti ho no they are very serious. Cause Roman fo omo doctrine. Omo ya word power no omo hye no makofa bato no ana abaye Christianity say Christians ebi mu church omo na mu sesi a ya men kan Timothy ni anko. 1 Timothy chapter 4 verse number 1. Koso atrachirefo atrofo. Osi atrachirefo atrofo. Etifia sem no. Etifia sem no. Na honhom kan pe. Where was the Holy Spirit na declare sadie we? Echiri na bi mo. Say echiri na bi mo no. Ebi me fa na. Ebi mo di na da honhom. Honhom mo ni chire. Achuma firi. Ebe chini be bebre fi gidie no akodi omachi. Atonkontompo. Omo ja atonkontompo na be ye church no. Wona ehihye etam ho ehihye. Ehihye wo wiase nyina be free sankrofo num. Wosia wade akwan kase. Obesia enti wenu ayo ehihye no mo di besi. Obesia wade akwan akase obi anware. Yeah. Tuba komu besi asore na hyemra se sofo nware. So na hyemra nya Yankopon. Na hyemra. Father, ware na wo. Hana muna ne fade bamra sore. Hana onwo. Nobody bamra. Wa me remember. No me remember. Ya di anko wo ne be bamra mo. Amen. Amen. Mo de si enim sabo mo wusie. Oh ya ne. Mo wusie nipa ni su na mo se mo nwe. Hwa kwa mi ye koba akola bia su. Hwa kwa ye fa so koba akola we. Enu kwase ye ba akola su. We body be no dia hwe. Kola kete. Body be. Kola wa fun pa fada na. Sa kola nem se wa ye fada ne boni o. Ya wa bi so. Eti wuchi obi a wa nu wi kra ka be ni sei. Kola on shi wi da. Kola homo gamanda na uchi udini a odini manu nsuo no sai ediwe Nyankopon ti akire ni erade hu yabo amen oba dia ma hedi ase na wudi nsuo ka obi mama so njo no de ka mama se no aye sei ebi subo no no ni sa bo cap no a no odi ayo mama so cross he di o machile enoko school iya ma ku si ayi dey wetwa ye u si ayi dey wetin ti so for no wetin ti kwana kwa collection ba di amanti ase am amen na nwo sra mra so amen ama ye ni so nti ayi amen communion ni my brother men fa nye joke men fa nya gro debi Nyankopon nim nye nti odi bai it is always one follow them be ni say dem pa dia mu wo problem yes men ko di Pacho Yanko. Hello. Yeah, praise you know. Amen. Hello. Yeah, me too come. Nyamia sumje nkamu ina. Nkamu so. Pacho me kasa free Italy. Efrem ya obeko. Pacho mo question me no na mpese me bisa. Kasa. And preach now kind about communion. And we say once in a year necessary. Now Bible no say that group yintiapem. Sano omo amuti to ato no. Omo ye wrong say omo jaidi ana say. Na me question to school no say me no me bro 18 years. Na me yambo asu enya ni communion. Ade ntia bi say pese me ware ansa na ma boasu ansa na ma kwa uredi edidi ntia no so bone wo ho ana. The question me no na. Wo ware ansa. Aso me nyame. Awwe. Uwe. Me every time me di communion e boasu bia me ni say me ye bone.
I enye kwan pass nti be se me ware na dey through an man fun say na yes won sakira wadwen no pati na say won sakira wadwen won sakira anka agin sakira ye process o wa di sakira mu na o dey prepare edi wo dey also twa di boni a na ko boss beti tewa wi a why no ma answer why Ati, utia ye ukasa free Italy. Na first one no say. Italy. Na rema. The first one no say. Obi obaye communion said you pay biara no. Na mfa je Nyankopon ahyehyɛ to no. Mo amudi ni na awotwe nyina mati. Nje madi ni said yan say 1 Corinthians 11 verses number 8, 28. 1 Corinthians chapter 11. Verse number 28. What's it more dependent on? Man dependent so examine yourself. I said what depend on be. I said on Quran be. Do dino said yes. Wa be dina banum said yes. I am man for kase. The all dinu na ho asem. The all ye no so aye said yes sir. Dino dia temu ba. O ye mo bia ko di anom na dia o dia temu aye den. Aba ne ho so. Efise. Wa muni pedi. Wa odi ka ya de. Wa muni pedi. Wa nti ase ntinu. Wa ko fa de bia de be jama blood no. Wa ko fa de bia de be si blood na nan. Tu wa mani pa no be gini so afom. Yes. How they controversial? But I want me to have me. Obi anya ni dia open. See you exams. You try. Yeah. Say who pass them out. Hello. Miss Smith must saw them. Yeah exams. Obi a try. Ti ufu so be twa fakọ. Hello. Hello. Yes sir. Shalom da. Yeah, we shalom. Papa, oba dia sumje ankamo. Amen. Where dia ubeni justice happen. Justice Spain. Okay. Where the wabo madia uram. Spain. But so na meniaje ama hunya meyo. Amen. That's a pass o ama no kra no entry be bia USA na de meniaje de epa na na ekono. Amen. Amanfo mbo nsonson ye. Amen. Da obo ade yawe. Asepa anti papa media minimum na de meeting ma ka metiefo ina ate mo ase se obia mre no wase. Amen. Every so obo ade yawe asam na wo ka no ayekronye a info bia den animu. Amen. Na de mo wan say omunyimu kanka omunyimu a nka wo kasa nka ombeda fom na nka omo ayaso ebi omo aso no mo adwumi na etie nsem ne ye obi aba fam edro bi akadem entino enim na omunyimu ntia so omunyimu Ghana fo na wiasa na so omutie wo so omunyimu a na nka omo mfo nsem ne agro visa wo nsem no musa no wa na ukowu yaba oba de nshira wa na asofo no nso a omo try wo no omo nka asema progress kan no se obi odo otan Nyankopon bia no odowo oh akati ejawe ayawe hello ye pemu ntwa Ghana Apostle Namisa mo Bible readers now yesterday amen me pacho me pese me bisa like apala odi how many years now I was say obviously very good akola nyam vinjia dunsia ko nyina otimi boaso no papa ne bone a ana boaso me pacho me sha opa so no pacho refra pacho ko ibe wan pese how many problem about inshira ko chako la kete ko ba ko lesu sedem obi sane ma me gidi ana ne obi gidi mo obi asubo ne me de frank kakre bi na obi bisa na bi wura o me nya asubo teaching si o bi tikitu bi na bi wura o ti be sira bebre ti wo mo funya ni sama we me asubo teaching hello
Hello, Daddy. Good evening. Daddy, me pacho me kasefi akutia lai. Kumasi akutia lai. Daddy, na me pacho me pese me bisa se communion. Se yebedi communion wa. Maybe I me kwa sorry ne dey se yebedi communion wa. Na sofo ne aka say baby e wona obi anyina so eden. Ense Boniface animanimu na jina so na se Boniface na se Boniface nyame de meche nti se wo se Boniface ne dia obetime di communion ne bi na de me pacho mpese me bisa se communion ye wo mutu ana ye wo normal communion na ye wo ayi communion nkasa ho ebi se eso futimi ka se normal communion de animanimu ye obetime se Boniface di ba another one ne de oni de ti se wa pa ho achi ansa na watime di